ye said ya ma na amanfo bu afu se oba ni suban tie no ye ni kwa se onya chefa wo fie ni ye nya ne sa wabre engugu zaman no ka che osi nsuo nyina wo wiai owia nsuo wabre oya ama no de oya kromfo angasa o kromfo wia mponche wia nyina dai eno dia oya sharp krono ya sa endo wo ya krono na wo bom nti menka se ho dia wo de ye se wo yifiri wabra bom ana se kra no wo nyini sa ne oma ne ho afo wa ma ha ne ho afa papa se wo giant sanom ne sa ne oma ne me wo ya me de be si me de be twia ne sa ne oma no wo ya o giant nka wo oyo ba kama because na man for crack wo jaya wo yo ba kama ne so why na ebe jaya ma no ene ebe bo anu ma ye nti enu a ye de idea se ye no ene ye na emom si ye be sesane se won ko jaya bibi ene de 2 million nsam se 2 million de wo no ne nyame nsam wo ni nyame nsam na emom so be ni pem na wo jaya ama aye te se ba yie wo bi si wo nyaye a wo simi ko tutu ama anhwe a wo benya asem ho nti eno de ho de wo jaya ono asem wanya so ono asem na emom de se wo die enra ya de 2 year ema bibia ye kama eti update annual story moze ene kalakuta yire ye no ba bia ekowie ye ena na akua koko de abasom ye no team ni nyina ewa ha say oba pa kwafie sikapa evangelist Samuel Mensa ye nyina ye wa ha say producer Ishmael Haywood na adama ena wo hwe dwumade no ewo Facebook eso awie me makeup na akua makeup and makeup every naya makeups ye the first story no chasse oba pa na te say madam kasavim Achonyame adom. Mese kasavim. Okay. Udin de say? Ache from Zainab. Zainab adin fie say? 22 years. Pacha. Ufri hin na bae? Kintampo. Pacha. Na ufri ba hai? Pacha. Okay, then I don't am. Ya me batinda Kumasi pa opa. Awo so mil. Na mini boy bi be hihye ho. We kura ndamfa sam na eba ne sa o ka kire ma nyabotre Zainab nyabotre kura why ho metwen frama ko mu breathe in pressure dey bi wa ha say but e ma ne mfa nyabotre kura fa me so sister panim na ka obi bia why and skip ba akokura no kura bia won bia ka ne nyina kire ye nhya se e de na asie na mi frete ntampo ana me ba ha se pa o pa na me ba so mil ha se ana me ka se me pe adwuma ye na omo fa me ntimi so mbe nya ndamfo me ni bi wo ho me ni omo an ye bibia bom na obe ka kire me se boy bi so pe na me de me ka se me de me ye de me mpe no visi adwuma kura ye fie kura ye nya aduane ndi ni nti na me ba se me be ya adwuma na afa de wasi yo me de o ka me ka kire ne sa na wasi yo nti e wo ho sa na da kro mbe ka chense na ho yeti ni sisi ade e ba kakra ba meba nyabotre mate adamfo sa so be fa namfofo pacha na mo so efri sirem sa ana no mo ya santefo mo do mo ya santefo na be fa mo adamfo awa adwuma mu meto omo ho obeto omo ho pacha okay ena ye den ye wo ho sa me ni omo an ye bibia bombo ye no so meto no adwuma ho no na o ka kire ma adamfo ba ko se opeme na ge no so be de on so be ka kire me ami de me ka se ye fie ni aduane a ye di kura mpapa nso aka bebi nti na me de me ba se mbe ya adwuma kakra me so me nya kakra na me de ase ni me maame na me ka sa kire ge no nti me de mane ye de mane nji no ho okay na o si yo nti e wo sa na da kuro me ka chance o asama si white si ami white na e bank white ye o white o de poa ye o pa cha e de na white ye o e ba de bia e ba se ya na white okay na white ne ba sa pa cha net say na e bon kura aburo so okay na me so madamfo na me so kire no na o ka se wo white aduro but white aduro nde anajo nko ana ye de ye nom no e tu ka kire wadamfo no me pesa asem no yi ni ba ko ne ati ase nti na me bua na tension no kwa form na maja wo no wa flow eti white ye o pa cha na bon na ma wo ho bon pa cha sabe no fa be mada no fa bi da
Dabi. Na ufa bema da. Na unya fa bema biya da. Na white ye o. Etu ka kire wadamfo no ka de yin. No ka se onu so wadro bi ho, but anajo nkwa na eyi so adro no. Okay. Mpa che na me ka kire no. Na o si yo. Anti adia sign na o de adro no maame. Na onu so kura o ka kire me so onu kura bia che no. Omo ye mienu. Na onu so omo ka se omo kura bia che omo. Na anajo ne ye ne omo nyina num bom. Na omo de omo ka se omo de omo pia abontene aba. Na me si yo mi de me beda. Enti omo pia ye kura nche na ye te se ma ni biri mi bisa no. Na me de me nya fa mu dai. Na boy no ba ho na obeto me. Oba mi hu se ye wono a mi hu se oba but sa de mbe ya asore no mi ntimi mi hu aye mmere. Na fe de oba na me ne dai. Na ade achi na ono asore wo sore ahomachi oba na metena abontene honum na obeka se ndra na jode wa ye me na opamachi oma me ma obi anti eye mistake wono kura wa aburo se wa aburo se wa mburo mi da na jode na me ntimi nsore ntimi de mi ono white do no na ho ye obasabasa pa chan na wo fa mu dae na be ma ne ba ho mi hu se ye wono ami nim no pa na mi hu se ye wono okay na me ne dae ana ono dae okay enti ade achi no ami de me sore na mi de me kwotena ya abontene honum na wono anso wono so sore ye anse ade sa obi akonu fie enti na guess no nso mo fra agira na e baaye nti omo nso na omo nko fie omo firi he adwira na omo baaye nti mi so mi firi tintampon nti ye mensa na e wo ho bemba no so si wono so wo komase abate wono nso lord fe no ntimi na de bia wo koba nti wono kwa na ya wono so wo de dem ho nti anaje guess no so omo pie nti mi nso mi nkwa na mi da guess me ba edan na te sen dan mi tabo dan na se edan kura dan kura okay dan proper dan pa chan okay ana woni girls ne da ho no mo pa chan ana na boy no so da hen fam wono so da boys dan na boys and girls okay na adwuma ben pa no adwuma na omo ye okay to so nti ade achi na opa ma cho se de na ndra na JC na mistake na but opa ma cho ma me kan chire obia na me ka se wa winim se de we ye no anya de no obokutu je na wo so me nan se me yes o me pam na afiri adwuma but wono kura ndra na je na wa boro no ndam fo na ma no boro ye nti me de me njai na nka na me si you nti ade asane saye no na me ndam fo no omo asane ko ba bia omo ko na obia anso asane akofie na osan ba na me ne o force me ka chance da bi we de ma ye bi na wa force me na me ne dai de ade achi me ka chire ma dan na madam fo ne se mi de minja na wono onim de obeye boy no ade asane sa ya implement sabio na me ne sane dae anti me ne dae no ono da sam prensa pa chan back to back ene wo ba ade che no aba no asan ba implement sa okay nti wo ho sa e ko 3 weeks e ko sa nti aya mi ko adwuma na me da sa na madam fo bibisa me se just fi bisa me sa na me ba me dasa na me chire na o si o we de betima aba ne se nyinsen but obeka akoto check up aba so mo check na ye meni dia nyinsen se ba konsu dia na nyinsen okay na okoto check up no ba ye na ye check ye na e ba mi no wasi menyim na wa so me nsa na odi mi call boy no na o ka se wonim se woni girl ni na enyim de na boy ni ka se woni mi na enyim na o si na sisi ayen ye ni de na o ka se sisi a woni ba bia wotena woni ska nti woni ska sa na ye be ye na o ka se mi wosika na mi ka se mi so mi niska na mi ko ka kire pa no ho no wachiman na wo no so ye mi kurom ni na mi ko susu kire na o ka se nde sa da wo adwuma ono so adwuma bi obabi mba de wo ko ho a wo ye na wachi busumi a obetima anya 3 million na mi ko ye 3 million na mi bai na o ka kire boy ni se boy no ofre mi na mi ko ka kire ni se amanya 3 million no na ofre boy na obisa boy ni se boy na anya sen boy ni se wonde wa anya sika bia de se 1 million se sika na mo pedi akoye den pa chan ka di ko yin sen ka akoye abortion pa chan okay na afedi mi di 3 million no na on so di 1 million ka me ho na mesumi ko adwuma ho no me ba na me ndamfo ni nyina kora wa ye de adwuma na asa nti obi akọ nti wachiman no so na no ba bia aba ne nchen na wone ne te on girl no kora man kan chance on jam me ko na enko yi abortion bia na me ka so on de on jam me ko na me ko doctor na o si me ko ye de na me se de enko ye duru ha obi hunu nti ye ko ye no na on de wakope ba bia chi na 3 million no kora mo se enko twa scan ye ko twa scan de sane ba ye o mo se enko to pipa ba bia ye da ba bia ye da no so ye nsa ni ntwa ka ba bia ye be da na o ma check scan de ni nyina nti we na scan kora ka 2.5 na afere doctors for ne say si asade anyinse na anyini ntimi ye de ntimi yi nti ba to mo de ombe pipes nyina firi ama me na me de ma head ma ko fia akọwo na me ka si yo na mo de omudi ma me ntimi de ye nya tra doctor mo honum kura na me de metiti pipes nyina to twene na me ka kire wachiman ne say si ase ni say na abu na o say nya hwe de nya me ahyehye de saa afere de ma tina wachiman ne nchen saa boy no
wo ho saa na wakofa girl fufuro bi aba wa fa girl na ba na on girl na ya omo twetwa pictures na omo ye bibia na oni girl no na omo ye me rough me de me nkahwe saa na dakoro oni girl na omo pie ya omo mba saa na me so me frɛ phone so na me ka se Jacob unim se menyim onhwe so ma ye nkura asam na wo saa ni giba fufuro achi saa na ba na afa call no na ba no bisa ne na o se an on the mistake na ba ye na me ne die fa himfa kosini na oni girl no ba ye na girl no ka se oni boni a waye mbia me mfa nchen se wondi wonim se me ni boy ni hyehye ho anche bia na boy ni dwane firi adwuma honum koye ntipa na adwuma ne sesi agu na wachima ne ka se me mbete na ne nchen oni so me tina ne nchen busu me menu na sesi oni so ka se sesi ahia adwuma na ase woni so wanya sika bia enti ebe ya me ye de obefra maame apa maame acho na maame amama ye de ma ba fie abe wo na ofre maame ka kire maame afa de papa mo se ma me ba fie fulani for hoin na akoye sa akwasi asambi se na me de ma ye de me de ma akoye enti ma me ba fie mbeto mo na maame se me de me mbra me ba fie kura na omu kumi kura se me de ma aba na afa de me ko fie me duru fie na omo yi me ma nduru fie kura de no me nya sika mo na me twahwe ana mate for na aya omugugugu ka kwanya no ne mma for na aya omutete on na omu pagya me na omu di me call to doctor na omu hwe last number me ni pakora ka se na mma me so na efra me sa ha na afere omu frɛ ni pakora sisi a me dat ndampo me da doctor we se omu mbra ho na omu ba na doctor for ne ka sisi ade yesika nyina kan nyina akosi 3 million nti mma me ntwa na mma me ka se wonu woni bi otina okura no kunu wugya na wo yakuna ni adwuma bia ni don na wo do nti wonu woni sika na doctor for ne ka se na sisi assign obe na doctors for ne ka se ndi sada 1 million bia won fa na oso wonu woni 1 million do wa ye 50 na doctors for ne gie na ye ba fie anti asani ba fie anche bia bio na mindidi min yahwe na maame sandi mi call doctor bio doctor for se minni moja minni nsuo na maame se omumbo mi nsuo na me ye de mi mbra fie anhwe a obe ma me adwogo bi na manom na me ho atom ama de adwogo de ade wonu man wotwi ana wodi abu mo nro ho okay afere mi wo ha mi num saa na sesi anyin se awo ka me kora ye kwanya sika wo hene ya fra driver na driver be fam papa bi nso na watie nchen ho na ono ka se wono woda ho no wanda wati se mitiamba ati efie fo bia mpese wo munim se makoye san kwasi anyin se ni ti na obi amfimi wono wanda wo hyeda pa na opese onhwe so o mba be fra na o mo be fra no na afede bran kasa se de omu ye ne enye omu ho no nkura anka enya asambia na brand obe fam na ekọ doctor na doctor for gym anti mi ko ho no tintampodwa sa da we ya ma ade ase na akin ba 3 mo ho no na me wo ye sa da we ya ne da we na ebnada na ukuada we ya na ukuada sende okay na afede mi ko ye ade akin na me wo ye mi ko we sa ma ade akin ba 3 mo ho no nkura na me wo ye doctor for say ma me nkotoko kombra ma me se woni sika na o maka sisi akora nke wo se minum kokwa na manya milk bia ka na ma me ka se woni sika doctor ni gina hodi ha na wono afa ni sika na okoto milk ne ba ye ni kokwa na menum ye o ma se na afra boy no mfa call no o mo fra boy no mfa afa de eche ya na wa dum no phone kura ye fra no kura ye nya no bio na ma me afra me sisters for na mo ka ma me so ka se wono so enye won na esra me na me so me say mistake na ba ye na say ba enti me sisters for no mo nhwe na mo ntutu sika na mo fa mbre na mo ye de o mo yimi na me sisters for ndo ma nka hwe no mo nyina mo didi matama na mo di sika ni nyina ye de e ba ye na afedo mo yimi me sani ko dru fi o mo se akwala na mo ndware na ofie ha ende o mo nko dware na o bola so mo de o mo ma nipa wo ni papa ndware wo fie hon na ma tam ba ya ye hwie bola go mo se ye mfa akwala no ko ma me asanti na me ka se no kunu di mi ko doctor no ona agi akwala ne di akọ no fie nche ho se ya ye mbe dware akwala na ya dware akwala we san ekobusu me mensa na wa se na ayare 87.9 wa yare me di no ko doctor adware na asam no menti asie ye o se ye den no kopie o mo se ya ndware o fie ho o mo dware na o fie ho akwala wo ni papa o mo dware no fie ho akwala na so ba no aye musu ba enti akwala no be o mo fie ho na akwala o ma me fie ho no abusia ni be wu enti ya mfa no ko bo me ba nya botre se ye dware o ba no e wo o ma me fie ho no mo a e fie oni pa be wu enti o mo mpeni ma ye ndware akwala no no mo se ma me sesa ne ma no ko bola na ma me so sai na obeye no no so asesa ne ma na ko bola ma ne ma be no sesa ko bola so ba de o ya di nsuo hie ni nsuo nwuni na mo de be dware akwala na ya wo no
ana mo sesa enema no kogu bola so se yenko tena bola no so ndware akwala no eti bola so na odware oba no maami bi wo ho na no bufuye na wonde wa betama akwala ndi akonu fie ho na oya ye kotena ho na edware no wa na anti akwala ni wanya bosumi mienu sa aduane kura ye bedi kura ya asam na afede maami ka sesesi a won so woniska asam no ba sa obi ase won fa me ho me na makope me ho asam ntimi fa ma asam nko na me de ma hye akwala na chimiko chini nsuo wuto no nsuo se hye ba kwa na wanya 5 cd sa na me ya minya be Andrew 20 cd kwa na akwala ya ase na ayare me di no call doctor me fra boy we mfa me fra na won fa sa na wa ase na dum no phone na afede doctors for no mo hwe wi o mo sika na akoye 3 million 3 million ka so de wabobi pa o okay sa na mbeye afede me wo ho sa afi doctors for ne se sisi akwala no ho aton min tias kana min kofi amin so me sanity na ho sai na mbeye afede me wo ho sa na doctors for no o ma ka sisi a me ko ka kire o mo se me pa o ma cho o di aba na sa o mo ma min kofi anhwe a me ko nya me fra ma busia for no mo diska bram o mo se o mo ma min ko ende men ka ho no ma nkosi da ma busia ni bi be fim na wa ba abetua kanansa ni aba fie na me de me ko na me su sa na ma me bi su na wono so no bada ho na obisa na me su me kire no na o ka se gate na ida ho me mfa ndwane nkofi ana odwane ye me dwane ye me ja ndro no ho ja me ne ma na me de ko ye ni na me dwane ja wo ho ko fie ntimi ko fie kura obi ambisa me sa akwala no ho te sa ma me nso o mo si na abusua ni bi aka bebi o mbra sesi a nti wa ko awo sire afede me de metin ho sa na me ji me sister na wo Nigeria no namba na me de ko ma doctors for no se me pa ma cho no mo nkasa na me sister na ka se ho doctors bebe bia odwane ye no wo sa ko obi em me san ko na house wo odwane ho ndro ni nyina wo sa na akwala ne be ya ma no ho ato okay na me de me ko na woni me doctors for no kasa ya na mo ja me ne ye ba fie eba fie yesa ni chini nsuo we sa na wasa ne ayare awia no so gina no nti ama wa ayare nti esa ye ko doctor boy no me fra na wa bisa me sa dan de me san ko doctor me san fra na wa fa wa bisa me se sa ala we na won se ni ska na me se an sa ala we asa me su mi phone asa isa na mbe nti dis obi phone na mbe gina ma san afre no me san fra na wa san bisa me se sa ala we na maka se an sa ma dia besa na me dia akwala we mo san gi no to ho mo se se aye ntua sika se a ne yare no kura e ya din sin face no yare be ne ha kura ne sa pompon kitin bi achi no kakra bi na no ho ayehye enti adron kitin na ye di she friji mu kakra bi eno na omo di ba na omo di ahye ne enti omo se ne ho ye hye kakra me be fra omo na omo fa donation sa na omo ye sa ma de achi na doctors for ne se omo ka se anse yansa ni first camera sa ne ye be fede me ka kire omo se ade me niska me sister no so wadi kan atwea nde we de won twea bio me sane fra boy na onfa me so me ni phone obi phone na mbeji na ma frɛ no obi nso uko kakra bu ji phone kakra bu ji a enye yi okay ti se de na asie ade na asi de na ekoso anti wan hwa akwala no me wu ni nyina me kai 1 million pe na wose ni 1 million so de me ka kire ne se ye ni de bedi aduane me so bedi kakra na akwala no so anya no fu nso anom na mandi de ebe de ese akwala no anya sai okọ 1 year no no okọ 1 year eti from time a wo fa nyinsen kopem se akwala ikọ afe ye ka bo manfie mienu ne esika ode aba ye sai 2 million pe na minim se boy ni de aba na me nyem a menya wo ye na me frɛ no se ambewo mabusi afo nyina se o ma asam nka ho enti won de won se ni miska na me yele me fa ntoto ma ntoto sa de me wo a me ho nkyere me na o se ni me 1 million eni efiti se de no a me ka kire ne se ye nyi aduane ndi na o se ni 1 million 2 million pe na wo de hwe akwala na ada etwa to ten nkan da ben me fra na won fo maybe e to da be me fra na wo peke a na eda so sa me nya ka se hello wa nya ti se me voice asa be ma ne friend say e fra ni Jacob wan ndem pacho mi de mi nim de eno ani Jacob no nko a pacha yan sha se free time a o sha se se wo ne wo da no because na ya me concern one o da de di nkan wo se wo nanfofo bi ma white adro pacha ena adro ne bo wo me bo a pacha e ma wani su bri wo pacha ena wo da ye Jacob ba wo a wane wo beda no hu se wono na gina hoi mi hu se wono ha wono da mpendo do se implemensa da ko pe na obi aye virgin ni nyina no ani guso first start no first start in the mi hu se wono na mi nim se wono about ade a chie na oba me ka chie se me ka dana na dwuna no no da mpendo do se plemenu
Empremienu. Pacha. Anadwena twice. First no wo hu ye. Second no so hu ye. Ni nyina no wani so biriw. Ana ya ho hwe nye ye. Pacha. Wo tie mu ana nye ye. Ma tiam so obi ani ho. Wo tie mu. First one ni de se na me ma kola stick kola nti. Na me den. Ma ye mre. Dabi. Na so why den. Paper de okan na. Kanwa. Kola stick. Okay, I see. It wa kola stick. Second one so kola stick ye. Dabi. Ene wan kola stick. Pacha. Wani ya gani. Pacha. Style wo ye nyina wo hu ye. Pacha. Ena wan tiem. Me tiam sa obi ante. Asma wo kai me menya kwada nam tie ye o. Ena akototo anoma ho de abechem. Rape de wo ho no mo. Rape e wo ho batie nim sanka ba ko bi de. Obi bo na kwa ye ne ntam na nka wokọ. But some mutimi call ba akụkọ mienu no. Wo ye sure say rape no rape wo. Say de wo kan ya say rape. Dana me numu aduru no. Me no say na ne yam hihyin wo no so wo ka kira me kura say obure enti wo no wo da ho saa e che ya na wo ye ne ntam na wo pie. Sada na din kan na no. Achan. Wo no da mienu no. Okay. Baby ada no tie ma obi ntie ho. Okay. Ye beba wo nchen. Say de wadi akura na chi aba ha no nyame nhira pa ye beba wo nchen na wa boa ya me ate situation na say. Okay. Ada na ade chen wa ma obi amane. Opa ma cho. Oka kire me say wo no so omu nni aduane o mbedi. Me so minim say bia to me. Yesu ye ni de edi nti ono so ka kire me so woni arepu o. Achan. Oba wo ye virgin wo fa be mada. Virginity ne boa den pa. Ne boa den. Wo ba ye nyina so wani je ho so wani anye ho wafa ne nyina de afiri wonsam. Ade eche wa ma obi amane. Opa ma cho o se omno so omu nni do mbedi. Enti me ka omu yi ne firi adwuma mu a. Na wonim so obetimi anyem. Oh na me de minim. Na wonim so obetimi anyem. Minim se nyin se de maybe e ba as once sa me fi se eche kura ansa na nyin. Na fi se eche kura. Okay, e no saba second time. E no so e. Me ka chance ma won ye me. Na ofo so me by force. Ofo so na sha atade be no ofo so. Me sha atade tia bi. Mini skirt. Pachan. And of force you. Or force me. Second time. And I know one country be a. Me catch it, I dear chair, me catch it, madam for. Second play me any day, me catch it, madam. Nippon moya and you now catch an ye. That be one day, bringing on and you bring do ya one crowd man went in a hole. Okay. Watch my na, yin send by and now call born a maniano. What is not catching an ye? Only me catch it in. Sir, Bamana repu first, was a second. One day yin send by rain, one day me cook. Me pass a tears, yes, say, I dear Bamana yawn, say, young plan and I want a tree. I didn't in a first, yatias, no one bro. I dear chewa pouch, one in your home, was a second time. What an a prepare, and a wow money about us at 1 year old. And was I would die, I dain't in a one more be a money. Auntie, now me face say. Na me susukura se obeti ma yi. Na ma hunya chose na mpra no no. Dabi. Na nya mpra no no. Na third is one mo bi amane. Me ka kire Josephine. Josephine ye wadamfo. O ye madamfo enti me susu bibia ka kire no. O ka ne sen se abre woni madam ani je ho pa. Ka kire se Josephine. Ye nto aso. Me ka kire se de na adro na we akuya so hon so odi ma me num ende ma ne nje ho kra fi se e for so me ye ma me Jacob die. Na o ka asisa na why a mistake pa. Na fe do wasi won wonim dem be. Okay. Eti na no hwe to aso pa sai. E fro na motaye na ata ne deda. Ana me ensa pe ya. Me ensa pe ya. Me ensa pe ya. E de fro wa ma wo hu biem. Dabi. Wa ma wo hu biem so ne woda. E di sen asa na hu sa wo hu adane wanyem. Me de ko be 6 days bi hono me ko enti me ko adwuma mkura me timi dasa. Me ba o. Asema o kan ye ne Fred Jacob ne abisa ne nsem. Ono wo die first one wo sna ento ato aso. Se bi adwo da wo no be die. Ebna da wo no be die. Ene wuko wasan no beda. E free ene ko no edi san ansa na wo hu se wo hu ye o mere wo deda. E wa adwuma mu akọ hospital a hu se wonyem. Anti e ko 7 days mu hono me ko. 7 days pepepe. Ana sha se wo deda. Na sabe na white na jai. Anjai sakura, anjai kura. Edo no me white ni jai ye. Anjai. Na kankan ni wo ho. Wo ho pa. Na kankan ni na bom pa. Kankan ni nyina kire na Jacob timisa na obeda no. Hey. Mama you so mo yensam o. Akoma FM 87. White ni nyina kire kankan ni nyina. Hey. Ayi abodama mpa. Wo mo se ayi aboa ekuro idi. Ade enche. Ade na aboa ekuro ni din no. Okay.
eti wo se free 7 days ekonom na wo check ya wo hu se wonyem ana wo sha ase se wo deda me dida ho sa na madam ko Josephine se won na na chine di se na wo check ye pacha se na no sha ase se wo deda wo hu ye wo mre ne ade no edi sen asa na ne Josephine ekoto wo se mokoto de aya wanse aya ye huru nchense nti sima kakra bi na me se o Josephine mi ko da kakra wa kakra bi sa na me ka kire no ono so ye madam fo nti aya na ko twitwe nchense na o mo de pressure to no so se won ye ne ten no ono be ka kire me se nchense adwuma na ye nyina ye yi ayiska but aya o mo pressure nti me nka de ha me a ono me ba adwuma ma wo hu se me de dasa nti me de me nka kire de nti me dida hosa me pese beti ase se wono die no after 7 days na so sha ase se wo deda time ben na oni Josephine ekoto ade na mokoto na ase de na mokoto ye be check ye no ye check up no me boy time ben na mokoto ye edi se na mokoto check up no Josephine ka kire me se me susu ka kire no wasi yo me nja Friday nso adwuma na sa Friday na last chance this a Monday bio no ka se Friday anwumre so o kofia obeto aba na ya check answer no wa faso akofie na afede mi ka cha minja no kwai na o ka se da bi ge na wono ankasa mi o ma mi aduro no mu ye no ono ankasa na ja Josephine kura kwai na omkoto check up no be check in omo si mi nko Junso mbra na mi ko Junso ba na omo di Junso no kakra bugo omo si se ba mi na che se enyin se ba ba o de na woni mo hu pa cho mi de na mi ni nti e ba mi na omo ka kire mi se enyin se no waso woni na na kure busa sa wonim se ne be ma da ye nem ya nyem pa chan de mi ni pa sabre na wonim so betimi anyem se busa so na so wonim so betimi anyem me nim se ni party mi nyim tentem sa ye na ka sa yinu sa ne ye ansa ne anyem na ka sa ji so aye no avie duwa vie miensa vie nai eto ye ba kono na nim so wontimi nyem wo ye miene na nim so wontimi nyem wo ye miensa na nim so wontimi nyem na wonim ahun na wonim kra okay ana nyinsa ne baaye ka che Jacob no o deny ye sanya ne dia wankasa ogitumu ana okasa mu nkoyi nwu mi ka che sisi asa ne ebeye na me nyinsa mi di kofi amabusian fo mo mpene na wo ya asantini kura mi ye fulani ni we kura amabusian fo mo ye de o mo mpene na mi ka kire ne sisi ano o wesika on fa mbere ne ye nkoyi na ono ka kire mi se woni sisi a wote na woni sika sa na ono ka kire na ono da ne nyina na o ma hwe o ma me hwe wano de dai ni nyina no o ma hwe o ma me hwe wanya chibom ni apaso bi amrauda wanchi chibom bi amrauda ya grofo bibia ye na nadwe wanfa bi amrauda shawama no ne ade yi wa ma hwe da o ma me hwe enso kwa wanto bi amo anom da o ma me hwe ana nyinsa ba so oniska nyinsa ne ba so oniska enti mi kura ase aya adwuma me dida sentina Josephine na ehwe me bibia so ono na Josephine kura nim se mini Jacob ne nyim na ono akoka kire Jacob si asa de akola no wo de o man aduane ndi na eye calculation na wona meye no mfama me na kampasa me hwa na me sisi ania na me hwa ade hwem be ma no wada nyinsa ne de ne na wona wada na na hya ase free ho de 7 days ana so ho hya ase se eye omre wo ye hya ase na 7 days facho mi de men kan de on kai ho men kan efise na minim se betima aba ne sa and not 3 times na chino so de woni na anya bibia biem dabi okay nti wo se Jacob se wono de woni sika nti be kwan abefa so a wo be yi afiri ho no mo ena no no kwa ye adwuma e konya 300 me ko ka kire wachman na wono akasa pe adwuma ma me o se eno bra adwuma nti me kwa na adwuma be ya me ko ye house girl wono so no bra na ye fulani ne nso wono so no mba na omunti ya kasa no no si de bia me nchira omo na sister ne say wo sisa ne ne mama me na me sisa na adwuma fi ho ne ma na me na me pepa ye bibia e ho de na wonna ho so me da sa ma me ne se an wo no obeka kire no kunukura na no kunu ayede ayi mi afiri ho na wo no wo hu akodworo ni ti se me da na maka chance ante pa cho de me ni ba bia ko a de nka nkira okunu de bia sa na me ka nkira nte ya won ka nkira no kunu eti ho na so ko ye adwuma wonya asai 3 million wo ye adwuma ne na dodo asai me ya busumi baako na na 300 no 3 million ai na ye 300 cedis okay papa no kra ka kire me se ma me firi ho bat me dwane firi ho ansa na me na monim sa wonyem sister ndi o ka se sa de me dida no kra wanti ase na obisa na me se ai hwi ni ho hwi okay Jacob ye bo Jacob ahoma mu ahwe se ye benya no na apart from Jacob no wu na danfo bi da actually Jacob no so ofiri hin wanka ba bia ofiri
Wonim ne ho hwe. Nim ne ho hwe. Apart from so ya santini, wonim ne ho hwe. Wonim na danfo bi. Da. Wonim ne ho hwe. Anti da anti e ba no sa kura won kura nyinsen menye kan ya se wayi na ni anche bia na okofa girl fufuro kura bai. Na sa ne de anya wo boy no wana. Enti girl say mistake. Anti a mistake but nyinsen bai na nka wo se won so maybe on so nka asam bi won wasa akofo oba fufuro enti oba no kura woni na e bibia bom. Na Jacob nka pe no. Me de me pen kra nyinsen na ba wi anka ya anti man yi da nka sai na ebe. Kama yesen, kama na ka opesa mo yesen. Anka obegi machi na nka ya kofie na wakoka se ni se na ba enti mistake but ono awa hwe asese anyinse na wa hu se entimi yi no na ono awa fa ba fofora ba woni no o ma ba chuchuchu mpina ayi o mu style na wa dwan sa no mo yi style chiro sa be na no mo yi chiro anti o mu timi ko babia dan na okọ han na o ma ye bibia na wa record ya go phone na girl na ba tina me nche na wo yi chira sa no wo yi wa hi awo adwuma hon no wo chira me sa de woni boy ne ye nyina na ne da no ha ye wodu ko mu da abe wan fa me anko ko apia na aboa nti wo no fa wai adwuma hon ma wo adwuma mo no be fa wo ba ne da na wo de flash screen abom do amo anko ho bi da afia na odi no ko afia na on sa boy no obu kwase a obi aye o sei report ne antwe na so a wasimi suro boy unya jose na ape no bra sister enye se mi bra de bra na anya hwe yam kwa na unya jose na ape no me say kanu kra chem na wo mpe no da bi na me mpe na wo mpe no okay enti ya de ne photo ne beto so ye fra na ye nya no enti ya wasa ye di Jacob e photo no ya de to so Jacob nso ti yanka agobone na wudi ye na so aba we de nipa kama ena apia free mo enti bomode abra we nya man so twen wo ba na wo de na ba wiase no woni Zainab ade na ba wiase no eno ane ye pe woni ene waka kora no ho asa kora ne de ne hu ni asemoda ne baabi eti wo ba ne de enya mpena twen mu nyina mu si eye mistake me boa na so eye mistake ne de aye nipa ya wo se etimi hwe na ye ka ho na ka ne ho asa eja kwa ba eja kasa gum mame bibi aboko de na wodi ne de sai Mr. na kwesi asante okay wodi ani Zainab baby obeye adwuma no ehwa na enso ye adwuma ehwa na mo so mo ye adwuma nti wo nim ne kwan ba so apart from say na wo ne ye adwuma no na mine na ho boni din se oye watchman no e nyina menini nyina wa adwuma ba kum okay nti adamfo no mine no nti efa no se oye yakora okay asam no dia na wonim de fa ho me kura de me asam no ka se minima hasia na me entro na me twa minima hasia no okay ye minima na se emre kakra ya mu ye wo ha na ehun se akra he ne chia obai na ye di ngoma na obaka se Jacob no she ne nyinsen Jacob no so yini no because ne nyina ne wa adwuma mu ama man bi kura on so no so ta ko ba bi omo ye pan no na ono no ye adwuma ho no e ka kire me se tama hu se akra ne Jacob ne na mo no oti akra wo honen ama akra ka se one day usa nti nya ne bibia ne Jacob and okay producer nya o microphone ye ma na feel comfortable okay nti ono e ka kire papa ne se nya ne bibia ne Jacob no nti emre kakra ye hu se nyinsan na wa hwa wa de akra na ba no ene ye wisan se na obi a wo se nye bibia ne Jacob e de na Jacob ne ko hye nyinsan sa na obecheche sanse mu isi mu e de akire nti me kwa me free Jacob no ebusa no sa de nti na no obi anyam na won hwe akra na osu akra no me hwe na me akra na o me nchen ha wo so won hwe no wo so usika wa send ya mani na that time no ya ha ne kwa no bi hu se wo send 2 million ko akra ka je me se wo send no 1 million pe from sense won nyam ye okay ko me so wo 1 million no de send no na me ka ya se woni mi se wo hunu kwan ko ni wo ba hoda na die nti na nyinsia ba mu na hunu kwan hwe akra na wo se adwuma wa ya asai na me se adwuma wa ya asai ya fra akra na ne nyan hyehyɛ ye bia boso me bia ma me adwuma me ya asai bitima send wo sei eno na se ma akra na boato ne yem kakra ama akra na hunu se de obisi abo na blasi afa ba ye wu ya akra na masa akra na oni maame oni papa bia na se wo se wo ko ya busuafo tete ne awasan abai na wo se omomla no so kyerɛ se ye nwo ba emfa ne nkomo obi enti ona aka se pese wo hwe akra na papa na akra na hwe ne papa na hwe ne ba aden ka mu obi anka mu de nyins akra na koma na o ye ndi obi aba se de nka amwa betima firi ba bia ba okay ami etima abo na kakra ma na de akra ba wo se chinchina yes akra na papa so enti akra na papa dia ne se yes we fra papa na papa no so nya asam bia fa nka nchire obi ade a wo se etu na mo de ba ha na mo di oni bia asam okay ne de ba da mo na ja mo hwe na mo bo akra okay se de ba papa no bitima hwe ne ba ahwe ne ba because wo hunu kwan ko didi a wo se hunu kwan hwe mama musa Zainab se
daben na wo say Jacob frɛ wo se fa kra ne brankran anti me frɛ no kora ono me frɛ no kora ono wanka hweo eno ase wa pick call na wa gya to dabi asia wo no ka kyerɛ yɛn sɛ menim sɛ menkwa na mete yɛ de a sɛ wo se wo ne de kasai e ma ne ka se fa kra ne brankran ana yɛ ne ante ne ye me ba ha sei no na me ka chance si a wa anhwɛ so anka asam na me de ne be ba Akoma FM okay na o ka se wo no no sister bi lie nti o de be ma me ana o de me to oti sɛ wo de ne ba ha ne mom ana o se fa kra ne brankran wo se an wo ne sister bi wo ho enti oni me ne sister ne be kasa de wo ho bia na wa ka kyerɛ enti me so wo de sister ne lie ma me sister woni Jacob nde me fra no kra won fa enti sister na de bia me ne kasa to bia na wo so wo adwuma mfa himfa kosi woni ne bra anya kasa na de ne woni ne bra ni Jacob na mo gina lie ne so na mo bisa me de sie nyina na me kyerɛ mu ka kyerɛ omo na de ne Jacob na ankasa o gina lie ne so na woni no bra fo ni nyina frɛ na mo ka se me de me mfa akwala no bra kran na me si Jacob usu matimi abra afritin tampo aba ha usu frɛ ankran no bra na ehunu sa de be na akwala no so da chi ayeyi wase an on de wa ka no ni sisters fo ni nyina se me mfa no bra kra wase nkra bro no ba so no te wanka wase an no anse woni wanka wase ye bra kra ho na afere ono ka se na me misi wa adwane afiri adwuma woni wa adwane amfiri adwuma na wachiman ne ka se Jacob suro nyame ye ba ko peka no kure na udwane firi adwuma hono ahono ma na no bra agi phone ka kire papa ne se ono kura wonim se nyame ye ba ko pe enye bra na be ka kire ne se nyame ye ba ko na o ma nya akate ko no okay yate se wabusuafo nim se hina wo se nya so mehwe wo TV so a amoni me ka kire o mo se me ba kuma se mbe hwehwe akwala na papa ede na onya ka sika bae me bu abusua awo madam for he den why twan ase once da hye na se bin wo sa no a uni option den why twan ase once da hye na se bin wo sa no a uni option no why twan na ni na den eti Jacob photo no producers mo aye na yemfa ento so sade ba ya yetiefo de anim se ye de to so a Jacob so te yanka yesrew yanka kura no ho asem na bibia enye kama bibia enye kama busuya ha ya Akoma 87.9 eti papa wo de na chese ye hwemu din a woni Jacob nante ne de wa hunu ase ba bia de ohunu ya ne nyinsen ya na se wona wofo no mo ma white adro no so mo wai anti o mo nyina akọ se mi ko busumi hono ko ya adwuma ba mi ba na Jacob ni okay Jacob ni na kwia bra Jacob na da so no oya fine my mom oya come mom oya fine Jacob na da so Jacob na da so ene ne se we de otwema no we de otwema no ha onya hwe se bra otwema no wan chairman mistake pa 3 times 2 rounds that 3 times there anu edi no David ka bubo ma chese u twa mu duo what time u twa mu 2 wow formula so ama Jacob boys no nioma na omo ye no na se o hwe nani a utumu za nwonani hwe nani o ya nwonani okay Jacob yes rawo de onima ye Jacob mom nyina mo be ye adwuma ana wa wonim sade na wo de ye no no enye fine we kra no wan kan wie ya ma wo wi afsafa ne ko na damfo na ye na dom o ye na dom ofro wa wo mfe na damfo na ye na dom a wo kope no ana wo sene pictures sade ma no aka wo se be we na damfo na ka ho Jacob ya mpene to mpene no a mo boys na mo aba no a mo mani nso ade no mo we wo size na akofa no so ya akwala ana wo koye na wo se na brabo wo se wo kofia ya nka nche se o nsusu mra ha wo kofa asem da baba be hye ni sesi wo mana ye bomo an ne ba no so de ne ho efe se ba me ho efe papa ho efe ne ba ne ho efe akofa asem de abre ni sesi eni suo ya wo ti nyina Jacob egu so sesusu ampa sa akura yi be fraw na waju obi fon no de frawo na de beto hwa ma credit na asa na wojina so hello na wo bonyum gu na so o se di nsamfo wo ho na yese ya wasa afa foforo na wojina na osa ebo na ha mu taw na we de wehuna mane onye TV Akoma ya hu dada ya ka se kwa wote wo hwe ne ho wo hwe bi mama information ni se si
eti wo mpene to mpene no a ama ewiase ayehu wuji obi boni a no wahwe yie obi ansoma watopabuo obi ansoma ababa we obi ansoma se koto na topa eti Jacob ma yente wonka na bra beje wo ba ama busa no kwan ono so ofa so a ofa so kwan na bia ono de no kwan tu awu so mo ntiase me ntiase na kwia so ntiase mistake no still I was out them first one there one year first one kura na first one 2 rounds mistake hey na ya kura break ya kura yetimi go 2 yetimi an go 2 o me kai pa yetimi an go 2 because for first time yetimi an go 2 white asayo white asayo what you from na you pro what you man na you pro ayana na timi go 2 Zaina boni abre batka sambo pro kire yen bra no wona na twempena ayam plan na mo twen Dabi. ede na obi hu sa one ne nam a ofra wo tumfu a wo ka sa nya wo hwe no no Pacho mi de ma nti so obi afra me atumi fokora. obi amfra wa ntufo obi amisa wona Jacob nante na se Dabi. Obi ambisa. what's the media no odin fire service ni bi na flafla ni na yade Mi hunu pa. wa misa Wa ambisa me hwe. okay photo we wonya no we Madam for bi na me ka kire nse sisi a me fra boy na wo mfa. Nti on de me sra no won da boy no. Na wonya ne picture na mfa ma me na me mbra Akoma FM. No ka se ni sada me to bundle man. Nti me de bia me to bundle 2 seed kura man na woni boy no mo kasa sa na afi. Onya boy ni picture. Boy ni say ni picture. Ono kura na edika say ni pictures ma boy na ansa na boy no so say ni man. nti wadam for no de na no fa no ho adefe na okay No aka kira again say that again be ba no kura again nka na ono anka so be say ni scam again. okay Na again anka sa aba aba. wadam for no kura ko se ko pena ka Wa pen no kura wie fi say o si again no da again be ba again no mboa no ho da be ba bia won kan che no no wan say ni na scam. saka betimi ne wadam for ya akwan na ka ne bre kwa na ka yakwa ko so ni mo okay me ya pass ya din kan Madam for ni say oni ska. O so oni ska me so me ni ska me de kan no. enya be PATV so de ba bia Jacob hye bia no ye be hu na cha kwa o ma me ma mo yesen Na o to so sen it was 7. 7 o ma ka ni nyina wo ho Pacha. obia wo ho no mo o kwa na asem we bia to Pacha. o kwa okay Abusia Akoma 87.9 FM Onua TV so Akoma mu nsam dwumadie ena yede esom wo Zainab na ni abo abia ya hwehwe Jacob dia wayira ena onim ba bia wote dia wadwane nso ena nim ba bia wo hye Ghana ha ya na wo miento nka na yanka wo ba no ho asem yeguso a ya ye hwesa yensa ebeka Jacob na yene no akasa na fe ba bia wo se akola ho asem yetimi ka ekodro no yatumi aka enti afinie ekwa afinie de nsuo na woton de hwe akora ya Pacha. nsuo no nko a So no. okay what did you want to say Ante to abi kura aduan de ni 3 days to abi kura min didi de na first start Monday na ye ba akura ya nya aduan andi akwala na asusa ade achi sa enye se ndra ma me no ma me lord fi ami de ko to aduan ma me ni akwala ni di akura ye ni ska ye bedi papa no wachima na e ba no so so oni sisi a adwuma na asaint oni ska Akoma see FM etu bible so men kru ni ewe ni ade wo de ne ko bibia wo de ne ko kama Pacha but busumi me ni kura ma mfa na anko fi se miniska busumi me ni wa anko weyi. okay Akoma mo nsem ena yede esomo na ma men kanfo mama mo skin care and cosmetics clinic and fanchire wo bibia se ehwo de ahofe wo mama ahofe ni edimu wo bia ahofe se de nyame bo wo bia no wo bia bibia fatanom nanso etoda nanim dia na ekọ nkan eti wa ahofe no ewo se wo mama mo ho na ahofe no etimi eda di kama ori dia na ekura wo no wo kwa wo no behwe na enku ene niema wankasa de kan redie na ebeto so aye kama dia ma wo no ni nyina wo matimi ede ama wo afei facials wo mo eye bi eto no na de ma no eto no obi aye ne to kakra so ahono ne to no kakra e wo ho no mo na anofo ensu wo ho kakra wo kwa ne ehu achi a ne ehu sampa wo ba na
ko ye hwe wani mu a ye hu se wo ba na ebe ni nyina mama mo ebe ye ede amam awo ntie bia no fo no ahu agye gum eto no bo wo bi nenso na taaso no ntokuro bi dida ho wo mo ba ye ama wo to na ye nkuruwa kama na enofo no so agina ho de American nyina no sekan sembia enim surgery bia enim nya fe na ye kwa wa wo ba bia twesade akogu ba bi da bi wo mo de ne de surgery ene sekan sembia enim enti mama mo ena mekanfo ede a che sebra na wo mo papa no ahofe no entumi endan so kumasefo won ma bepie mo e wa sokwa Akoma FM ye nche ha yi a ye ne city mall no edi enhwe enkran ye be hu mama mo skin care and cosmetics a kwan Ewo East Legon number 3 Boundary Road anase Wager SCC Junction and Sana Bedru West Hills Mall no enkran hona wo monkrabata no ewo kumasefo ye mfrem 0244 855094 0244 855094 prepe mama mo skincare and cosmetics and penny for ebeje oso ahunka hit patch aye plaster ya wo mode abadwa so eyaw eno ne yede etu ase eye plaster wo mode hahama afrafra kakadro wom oil sahodo bebre enso ewom eti wote yi a se wachi wo kwan achi anase redie no ba bia wote ye wo no eno ase wa white plaster no na wode afam so heat ne be chase abon kakra na etu yaw na se ede ama obi a wadwuma edin bia no mekanfo we ede acho na wo ye ba sabre wutie me program yi ensema ye ka na ede pa na enso afichi kro ntiche se wunya hwokra e na ade ate asem sabre ya wo ba bi fem no bomode ama obi mpe ahomka heat patch bi mra wo de wi fata wa ya se ho yaw ni nyina ebetu ase ede ama wholesalers ya na mo afre 0599 991 149 0599 991149 ye ko Currency Ventures ne akonom enu papa Dr. Kwaba meje so fefe bibia boko de boko pa ama ye da nyame ase Currency Ventures ndro ne ye ama medase ewo akonya odi ama me na mede encha pese su fria so ye ema watiefo ne wahwefo nyina na ye nupa ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi heba mixture ehon komo ene wondesa ye nuri ebo afoforo ene adasa ehon komo ne de besum awie na ye dura ye fe no Zahara Man capsules aye dura o se be ma bia onya bi na ononno mame denti na me kasa se oye be ma na wo ho no waye mere na o partner to sign na energy no ewo fom a adanu ayamsisi be ma waje nkwa na ba na waje nkwa no aduro na ne Zahara Man capsules se oye be ma so na wo ho na wo low sperm count be ma Zahara Man ayadura aye natural herbs udi ya ne se obekọ drugstore bia ben wo pharmacy shop bia no wato Zahara Man no wanom no anopa 2 enumere 2 wanom atoatoa so na obehu se Zahara Man ebeboa abustu o sperm count no pa amaw be ma bi so wo ho a sisi yale agina boso sisi yale tete no sisi yale entimi emani mmo adwuma wo mpam ensendi mensem wo mpam emma oba no ani enje woye be ma na wotesa adura me kanfo de ma wa ebeboa ene Zahara Man capsules wodi ya ne se obeto aduro no no wanom atoatoa so na wankasa no obehu se o mere ya wo ye wo mpam a untimi emfansie ni no ni nyina ebefiri ho na yebekọ ye dra ye fe no hindi heba mixture na hindi heba mixture eye dro won waso a ebo odofo bia a 3D muawa no etete no odofo se wo ho na malaria fever aginipadua na boso malaria fever amwa ye mere se o sori no pampo akọ adwuma so no bo se nipadua no ania honka wa poso nyina awerero wo se wonum nyina ato saudi aduane mpo eto wanum mpo edi mpo no na adane asem edi amaw odofo sawo hawe ana wo ma adura me kanfo de amawa ebeboa ene hindi heba mixture sa typhoid fever so hawa dwene typhoid fever ma unya homka typhoid fever tetew sa de anadwo obedam mpo no na adane asem mpo edi amaw unless se ebia wo de tawo egunsom bo se nipadua na ye hyehye se wan fata wo ngunsom angun ho untiminda odofo sawo hawe ana wo ma adura me kanfo dia mawa ebeboa a typhoid fever bia ahye nipadua no so etetewo ebeyi ni nyina afiri ho ene hindi heba mixture odofo bi so wo ho a diabetes hana dwene diabetes mani nya asumdie diabetes ama oda
jonso na ɔjonso diabetes ama ne so tia na ɛteɛ ɔdɔfoɔ pɛ hindi haba mixture ɛkyerɛ kwan ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a high blood pressure paa na ɛtɛtɛ no ɔdɔfoɔ hindi haba mixture ɛne yɛdura ɛbɛboa na obi wɔ hɔ so a mpɛn bebree no adwuma a wɔyɛ no ɔyɛ wɔ agya ho anaasɛ ogyina wiem kyɛ ɔdɔfoɔ pɛ hindi haba mixture ɛno ne yɛdura ɛbɛsiesie nipadua no sɛdeɛ bɛyɛ a ɔresɔre anɔpa asa akɔtɔ wɔ adwuma so a nipadua no bɛnya ahoɔden asipi asita etimi asa asɔre akɔtɔ na adwuma no so ɔdɔfoɔ yɛduru a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ yɛduru wɔn waso a ɔsɛ ɔdɔfoɔ bia onya bi nom ɛnɛ open number 1 immune system booster ɔdɔfoɔ ɛbɛboa paa deɛ a ɛduro naane Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔno nko a de bia wayɛ nofo bibi kakra bi a wobonsa yale nketenkete na ɛha na adwene wada sesa wobonsa ɔno nko a de bia na ɔbɔwa na cold ana ɛkyɛ no ɔdɔfoɔ saa wɔ highway ana wo ma ɛdura me kamfo de ama wo ɛbɛboa wo ɛdura ɛbɛboost ni padua no abɛwde wo amoanya ahoɔdene ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na sɛ doi esa yɛduru wɔn waso sɛ oyɛ ɔbaa na wo hɔ na nnam yareɛ ɛha wadwene na sɛ bi ama ensansan abɛgu ahemfie hɔ ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛkyerɛ kwan ɔbaa bi so wɔ hɔ a white odepua ɛne na betena ama na gye atum sɛ ɛyɛ mmaa yareɛ ɔbaa o twɛme ɛwɔ onua TV so na otemenka ɛwɔ Akoma FM a asɛm a meka ne sɛ manyi ntum wodi ya ne sɛ obɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛbɛn wɔ na wapɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules so akyira kwan ɔba wotɔ aduro na mixture no cup ketewa hyɛ so obɛhwie no miɛnsa obɛtwa no miɛnsa anopa na de capsules no mienu aka ho aduro numre so a na wahwie mixture no cup no miɛnsa na de capsules no mienu aka ho me purchase sɛ wode ensuo no ɛna bɛnom topaye no ɔba num toatoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ white anaasɛ odepua bi a ɛtete wa sɛbi ama nsuo egu nkakra sɛbi pampan wɔ mu no Zahara mixture ɛbɛ ama ahemfie hɔ akye yopo na sɛ doi ɛsa yɛ duro wɔn so a ɛbɔ ɔbaa bi a natenka ɛwɔ fam ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛkyerɛ kwan ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses a ɔsan kaba 5 days anaasɛ 7 days no dakoro pɛ na atwa ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛkyerɛ kwan ɛno ne adura ɛbɛboɔ ama flow no atima bɛyɛ a menstrual pains bi a wom atiti bi a wom ɛbɛboɔ ayi ne nyinaa adi afiri hɔ sɛ aduroi ɛsa yɛ adura sɛ woyɛ bɛrima na wo hɔ na nnam yare ama ensansan abegu bɛrima no ho na wonam a utin bɛrima bi so wɔ hɔ a nnam yare ama me sɛ ɔdwonso pa na ɔbrɛ na ɔkam na ɔtɛɛ so wobɔs ɔdwonso a na ne dwonso no mu apai mienu ɔnom so a enkyɛ na dwonso aka no abrɛ so a oni diabetes wobɔs ɔnam a bɔs nsu fitaa so afiri ne bɛrima mu ɛba bɛrima saa wɔ highway ana wo ma ɛdura ɛbɛboa wo ɛdura me kamfo de ama wa onom toatoa so a ɛbɛboa wo ama obɛrima no mu a ɛdwan wo obɛrima no mu a ɛhyehyɛ wo no ɛbɛyi ne nyinaa adi afiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wodi ya ne sɛ obɛkɔ herbal shop bi ɛbɛn wo pharmacy shop bi ɛbɛn wo licensed chemical shop bi ɛbɛn wo no watɔ aduro no no wanom atoatoa so ama me mesrɛ wo bɛma mannum bi nnɛn kasa ne nansa so ana bɛnum ɛnyɛ saa yadeɛ na ɛyɛ wo no ɛnkɔ wodi ya nom toatoa so na yalie bia ɛha wo bia no ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ama wo saa aduro yi ɛsa yɛ aduro wɔn so a sɛ ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔgyale awie no wobɔ sɛ ayɛ sɛ de bibi ɛnenam ne ho no ɔdɔfoɔ saa wɔ highway wɔ bi ma aduro baako pɛ ana bɛboa wo aduro naane Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ aduro ɛsa yɛ aduro wɔn so a mesɛ no bra bi wom sɛ ɔsa paa ɛteteo sɛ ɔsa ɛha wadwena aduane tɔ yɛ ma na wo yɛmu dwan wo aduane so ntɔ yɛ ma na wo yɛmu dwan wo ɔdɔfoɔ kɔ herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop bi a ɛbɛn wo wo sɛ yɛ ma wo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ mede phone numbers no ɛbɛto dwa
ebia na opeye no ibia ton anase nkomo bi wo ho odofo frɛ yɛn sisi a ne bɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo freyen ni eni nkomo ebi so na opeye no bi aton freyen line so aso open no bi so aton adafo na mede me kasa ba wie no ye dura ye fre no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo boost immune system no asa to infection bi ase amaw ene ye dura ye fre no Zahara man capsules ebo ba ma bi a waye mere won pema emma etwetwe no efre no 1 minute be ma ene ye dura ye fre no hindi haba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene diabetes pa etete no ye nupa ya topete omanmu herbal shop bia ewo Ghana ha pharmacy shop bia licensed chemical shop bia no do for men twen enyare ansa no apeye nupa bia nom na wan kasa no onoma obeya danse no akase characteristic edro no eye medase fefe nyame ensha papa eye Currency Ventures no kwasem nie enro no eye enkwatena ho enkonya white na no adanfo bia kwhye tokro wa ho white edro ba bi kopa ye o ana de na kwa wie say we enka wonya eye Zahara mixture energy capsules me me ya enka white ni nyina infections ni nyina nka se tu ede ma no tata yemfa ye birthday wishes yemfa entwam na yemfa ye stories aka no ento so happy birthday enkoma McCarthy aha wo buokrom Kumase buokrom we every wadamfo wose ne yonko pa brebo ene wa enye nchen kra wose ene wa wodade a wose nyampa ena wode ama wo McCarthy wo Kumase buokrom yade ya second story ebeto so anase okay adaroma haya kuma 87.9 FM akuma mu sam dwumadie eso enie ya dan ye ho ye besan aba sisia Mido, nande na wote ho a waye stiff sa no. Ono kwano no. Jama wa pre. Akos, send me send me na mutwe no. Emu aye titiriti. Mentumi mpo nsore. Wo hu na enwanwa. Enu a me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3 mixture. No asa aka no so onsa memiska biem. Sa memiska chakura 2 weeks. No asa aka no. Sa na ode ya me sa ene ye nyina ya de tete wo. Ni nyina me de me mfa anya asem. Enti na no na sa be ni nyina nso na oba pese ono da na ama ne kwan. No ba ho so person no hia na o ma ne kwan so wa me ska dia me mpre so iska ma me sa me ye mfanya aduane ni dia se ne be so amu akwahoma dia umie mu no yi akwahoma ne dia ga dia 360 ba bie mama no I see ena ye nyina ye di ti o enti nanu yi ena ono ka cha me se oni de wo kọ George Frey wo ye e woni de mo se on be se ebe de ankofo otwama o mbe gina wa tie na George bisa se me mama ne ntimi minim se ono be fa asem no ahyase timi de me ye jo me twa ase no short ka che ne se sa de a on de on pedan e ma me ntinam na on tua kana e da ye mienu ntem no e na o ka che me se sa de oni temperature scra o de betua ha dan no na awio ni de ani sika oni 1000 po wa ba betua sa awio ni ka ndi mpacho me de ba ya Obaji ayo sika. Obaji wa yo sika wa hase. Na me de akotua. O de akotua ne ka. Man obumi pa ante se bubu e de man. Esa me twa ntro kra e de a kire man. Ayo sika na esen 8 million. 8 million. Mo me de ne ka 3 million dada. Nti de da me ne ntem ye 8 million. Na no ma ses one year. Ses ni de oje ya nka ses ni 8 de kwa ku kana wi. Na be no ka kire me so menje na me fansi sa me ne ma nko. Sa no ka kire. Sesi anom. Ba ma no se afa ne sei. Akwasi. Akwasi de bide minima no be ma na tena motena edisen 8 years motena 8 years 8 months bo so me nwotwe ena de oni ma ne akwasi mpacha adentia sa no mo de frɛ no me de amasewa ye frɛ me ama ba me di nyina de amasewa be ma na da so de ya bo so me nwotwe ose kwa wo nkɔ no de oni ma ya akwasi ne papa yesi omini nti ase ifo di na to anya eti akwasi etuo no ho na de ma wo etuo na eto so no
because akwasi etuo na producer atwere wa ha wan the boy side ni che producer nim se ofre no boy side ni che no eti producer nim se afra na akwasi etuo wono a one ne ntena ba bia da no edim se afra na akwasi etuo ena wo a wone na tena dada mu 8 months no wonim se afra na akwasi etuo mpacho de minima ne kwasi no akwasi no kwa what did you say mpacho manko school wan kasa wonim mfie nso sa 40 de mebo obabro 40 wo ma say 6 wo mansia mpacho oni akwasi wo ba mpacho de woni ni ba okay eti ebra uhia akwasi no so eja bra no e na wo ka se eja na no okoma wo kwa nyina ma wo enti na wo gitu mu a wo de ne tena meboa na odo wo ho ana nyina na no okọ no kwanti na agitu mu oh sa ene me ne kwatena ya ne de e de ya e wo se odo ba na ye nyina ye na wo do no ba ma so pa wo ni wo pa so wo ni me do no na wo do no eti na eja ne de na nka enka ho na ye odo na ne no me pacha edi science na wutu akọ ne nchen Banse bese wa manje dibro nya wie ye no. Na akọ ne nchen. Na wodi nka akọ hoda. Na no na da ko pa ko ka ho a wansa mafie. Oh, so no si de bia memra no ka me se ho no. Me betan wa obi a mi bisan se na wunu obi a ho. E na o se oni obi a ho no mo se bia ndipa no. E be ha me ana se obe ha na adwene. Oni obi a ho nto no nko ana to nti bibia ni ho no ma me ba e be ha me. Nti na ma me so etu mansia no ko no jo mo ma hwan mpacho mo we krum abo we krum ono so ma me pa o ma so ne ba ko school ne ma yesen miensa ne ma miensa time ba na no se unya ska wo de hwe wo ma a no ba ye problem no o so obi na ka kira ni se bro nya bre me ma toto ne ma bag ma de akoma me ma na me Dwumadie ena yede esomo tete na ya jaguso efama me happy birthday enko Emma McCarthy uwo kumase buo krom wankasa wadamfo Michael Osei ena se ye ma wo happy birthday afi di otoso ensoso ede buahen ensoso ewo kumawu besoro mianka samenchen ena birthday wish we eko ediama no nti buahen ya wo so wo kumawu besoro happy birthday enko emfa emaum de otwato eye raba Josephine pepe edini de bayire pa Josephine wo ye HR department and I say HR department asokwa municipal assembly ena wudi wudwuma Josephine ya wo HR department asokwa municipal assembly ene eye wawoda we wankasa wayonkofo akosua konedu ena Angela Spio Gabra womo ese womo do papa womo srenyampa ediamao Beatrice Spio Gabra news editor Akoma FM nchen ena sa birthday wish we efre ya yenyina da yede ema wonti happy birthday enko emfama munyina yene wo wie na yede second story no yede atoa so na bebi Saudi entia enipa bi so omo beboa ebi mu aba so omo pese omo boa adenti na abusua na wudi omo mra so no yeyi wo ba kwa ma wo mra wo ase na obeboa wo a wo manipa ne kwan na wo moye ba na ya bedi sa enkomo na fe the second story no atoa so na Porters Wheel School of Ministry ese yenkoswa enka wo se wo bibia da wakoma so se opese wo nyamedwuma trust am no te ase yie no watimi anyamedwuma ne yie no wo mo se wo som tete ekoso eye na no wo mo hye ase no we ene ne fa etoso enan afa obi bia nyame afre wo na pese wo ye nam na atimi ye nyamedwuma ne tretre wa hye mo no wo so betimi aba na de ho abehim eye osom tete ya wo mo de bre wo bibia a wo pese wo ye nyamedwuma yie na ye kristoni a wo nyamesom etimi konkan wo mo de bre obi bia sebra na womo emfa enwu akwemo emfa monte memene da ebai ye sanso ahia biem ne fa bi eba so enti hye ne so womo hye ase na mse de toso be se enan eniem enti bomodea na ehye ne so se memene dai osom tete ni bi eba so na hye ne so se boso me ni de toso aduonu enwotwe eye memene da ebai a ena eba so anopa nonkrom ekopem awia donkom afa kwasi da ne de toso aduonu nkron awia no mienu edekopem anwumre no nsia bia no eya mankwatia school edan no mo ene baba yara goprama no ena edi animhwe e wokumase amakom graduation kakraka chenchenche eba so November bosome de toso enan ho no obi bia kwaje ntete no ye graduate wona fei certificate emu oduro wona masan ede ama wo eno ntifre wo so bekobi wakosua nyame asem na watumi aye nhira fresesia na register se wo so wo ba 0540 389098 0540389098 Naya Makeup
ɛna atwi anim kama eti na ya make up asida ɛna yɛde ma no Jacob atisan ami adumo na nso Don bibia aye boko ye kwaso ntenta because ye nim se nkomo ye wate dada Zainab ne ba no aye wo na ne nyinsan ye se wonim Zainab Patani no akra na ye wo ba Patani okay enti adenti na ne oba wo na wo nye wadwen se wo pesa wo hwe oba no ene akra no de na asi mpacho bibia mabedi no emfani se wawo amame nti adana ofem so wawo no am kan so yan hyase fa firi nyinsa na se yan hyase oba no ahyase nyinsa ne ba na oba wa mane oba mama ne ade na mo na otufa ho oba mama ne na bigan sa e ba ne sa no ne ye na so me ne dae no no ne ye am se fine okay onima si out there woman no ka chen mi se wonti me wo na ma me kwa o ma na ba kuma se no an kan en so mba no mbanyam mba na bi san se si an to ba ne de no so be kwa ko yin sen am kan se ene so be kwa ko yi dia ne mi se kan ti ni yin sen so be ya ko peska no wa fe yi e ke bi o do bia no ba na mi dia ma no ọkaji m sị wonchimi nyana mere mene ne dae ma ne nyi ekwa me mefa so ma mani ska ko yi nyi sen dia me me fa sa kwa ne so tina that time no na one me ka sa na iske bia ndi mo na mpan si yo wa ka amate nti ate ni week no okoe nti okoe ni week no obae no na ka nyem sị akwaya jumanya 300 cities nti mo 200 cities ya me fa so no fa ko yin nsen no eti ono negusa efu na ka yin nsen nti ade na o ye so kwakwe no so no fa no like your efu no say me obey nsen no is free na me di 200 cities esen nsen efu man tena nka biem man tena nka biem tu jama ba tiane say I'm so corner mammo, or 2 point a corner mammo. Papa, the Diana Yajimano. Hello? Asa. The Diana Yajimano. Papa be Tamano, that's one Papa new cruise bar. And this half of one layer, no, our friend S. So no, I can't say, oh, you can't the condition of going to Heska and also to see. Have a panel catcher. Ise mu bi anam de ama papa na papa no de afende no semini bia me so e bia 53 na wo no nti o de onje adase me pe bia so so na dem de abere no na nya na ma be kan so adan se ma nya nti e bia next time sana de bia me adwuma no ekula fie e ko fom kwa na fie na e pa no adwuma nti adwuma no ko fom kwa na ni ja adwuma na mko tena fie se so man tinenka bi Mantin Caribbean. To me, I'm going to say, planting. Akoma FM 87.9. See, Nancy, I said last year, and I said January morning, Mrs. Takajam sent back. Now, over more time, I'm not master. I'm a back. Within, I said, my back within 2 months or 3 months, and I'm a take again, answer. Nti dara dan no we no so na busia 40 no o fi na omo person be tin fi nti ne phone kwa ila am bian so o ani ti omo ya sa no mo se omo person mu hu me omo person mu hu be ma ona ne nyam no omo hu be ma na anya de omo be ma na kwa ma na tin fi o na me kwa me pa na so se on fa phone no ma o ma me na se na wa pa na me de me ne nkasa na so ndimba ekabia oti onokwa na na busia fono ko mo person o meti ni ma se na me ni na ma pa na cho onye esa ni bebi ama bebi no se me kan se on bra me change si a minister a wo mo me de meti mama na ba me nche si sira na me sira no on fa fono mo ma me na se ebusia ni ba fa me ne nkasa
maybe game team. Akoma FM 87.9. This is a man that has said, you know, Quanicatia, mentioning Kabi. Now, as I said, a number, I am a friend or something, you know. It's not maintaining car. They are getting to 2 months or 3 months, and some of my car. Last, everyone is I say last week Tuesday now, Oma or they line different. And Oma guy the name because I say I think na me will be on mema Obani Akwani Bressa. Na Obana ye na yin so the me call FM station. Nti say nyema say dey asebe man say Akwani Obana. I'm the mail call FM station now. A drew on now, meet much not to. I'm not making and say, let me call me person back. I see. I seen a bush and 40 in OC. And so when you have a tray, no FM station or con, when you have a tray. Siciano, Menano, Ompe Fona, the friend I made it, and Sabesino, so no, I said it. Waba, the damn year you man, Sapa Panana, when you know, Waban things, you see an intent or two. Nti dade no mene kasa ma na kuma ba foma me kan si sisia no je ope bia o de on kan che me me ya ma no na o see you at nti dade na Tuesday no last week this month Tuesday last week Tuesday na mene kasa ma na kuma to ni ade tie me ze na wa sa frame ni bo fu gidigidi se mema mbe kumasi a ono no de me kwantina na eduru a omema ntina lo kimi na den nti me fa me maame na me ti kumasi ainsan me step mother enten nti ho na me ti me sha kiti etesi ano Jacob enkrobo na yawa ahe na wo sesi a he na wo mo aka o nkran Pachane. Every say wa bai ka cha say wonyem bepem sabrei e ka say no wabo e wo ne nyinsane na wo ho. Pacho say Ekoba say maintaining ka go 2 months and sana ma betting ka njina mi nya no. Ana ebu won so ka chem se me minister ebu won so ni ska bi animo. Ma ka yin si bi adase. Adam de do ne bi aminska ne bi maintaining ka bi. Osi kasa no wabo Pacho kama body mentally family sense no boso an kasa dia kasa no mabo Oba no so ka che se onyem no wo se wa na wo kasa wo de wo sika nya abortion enti wa ngoma wo mebo a Pachane na wo nim se oba no nyinse no wa ntimi anse no nyinse no e wo ho mebo a Pachane na sa na be ma e ma oba wo sa na e wo wani Friday sa na be ma ne oba wo Ebra wo free Kumasi akwa nkra na oba ne wai Akoma FM 87. No so Kumasi o kra ne sa wo kwa wo sister ho wo nkra na sister sebra that time na me free nkran Kumasi ne de no ni Kumasi na oba ne ni Kumasi Pachane time ben wo free Kumasi kwa kentampo I find say last year somewhere I say June or something like that. I didn't see ya one yinsan. Waka kire won so say de omukro mama mrete no wode yinsan kwa ne ho ba kire na busuafo ba na kayaka de a wantumi ne nantena Kumase sade wo hye bosa wo ba yinsan na hwe no na wo sade a ho kire free Kumase kwa kentampo na hwe no Mpacho right how is it ko ba no me man is kano someone me man is cancer or so kwako yin man is kasai 200 cities Oma 200 cities fa ko say yinsan Obo ma me 1 million Oma 100 cities wo ko yes wantimi anya wo be ka kire no me be ka kire eno kire na ye den wan ka hwe ena time be no dwane ja wo no oyi na ni na wasan ko fa girl fufuro e girl na san fa to nchanye no ntini ye wo ha sei sebe ma nya wo mpra no no ye nka time a wo dwane ja wo no fa girl na nche bia na wo dwane free adwuma ho no ena wo dwane free adwuma mo na wo yinsan na di sai
na e ko 2 years ọkọ enkran no na wo ni kentampo na wo Kumasi anti Kumasi haya na wo ba ti wo mba adwuma mo honum bio me hu na kire me sa na papa no frɛ ma me no ma me kofie kura o sa kura chi me Jacob Onse wo ya brante kama me mpese me ha wo bebre ye betwe nsem bebre na mse wo ba ye no wagye atum sese mfom so na abanti ye mpese ye beka de bebre wo ya brante kama nyinse no eya wo dia wo nim se eya wo dia e ka da honom akra na wase ehwe no da be ne ebehu Akoma FM 87.9 but I did say I'm me director no the man me ban e kasa from next week kono ya meet my Kumasi. Okay akra no wo ye no wo hu akra ne picture da last week Tuesday no me dey in the picture friend oba ne friend say mato me wo kasa wura hu Jacob wodi Jacob no wana de ma wo so papa na de ma papa na de ma wo se wo so ayo bi papa wo ni mo badin no wo semfem ye Jacob wo papa timi atu din Bible mu din kama wo de amaw se wo so atimi anyina ye be ma so bi ba nyinsan wo de na wo to ne di enye ye mebo a wo ni mo ba ne din Hi Jacob eh I was utimi asani bibi ba Jacob wo be free so no free so sa wa ma ya bre se wo solve ya nkanu ano no wunim pa sa baba wa we wo frɛw na wo hyeda wo mfi no wunya maaye ne de ya jisika sesi ya oba no oba ye na 2 weeks ni ye ne abo ne ho ka 2 weeks ni ye abo ne ho ka wa ha enti yanya we de pe kenkan because ya to sesi akra nsa ne the line atoso enti sesi ya no ya be from because ya pa we ya bere pa e ma be 4 5 na afa phone na yanya wo nyame adom ye de yanya wo yi eti yanya we die esese de wo yama ye no wo yama ye ansa na waba Jacob kasa ntam ne enko pia to so sesi a na ye nsore bato sandi oba ni sika asemo kan nyina wase sandi oba ni sika oba ni ba Kumasi wo aye hwehwe nti no wabedi Kumasi na wotwe mienu African tampo wo ba obo besia na de ba ye akra na de die mu ani bibia na wotwe mienu ne ye ne abo akra no ka sade na nakua kan wote ye na enti ansa ne ebeja wo no sandi ska to produce a line so sesi a ansa ne de line ato so but si am na ka sa no me ka si ska wo mo ana me dada wow jadi am ko getting to 2 months ni yen twa me kan jadi sem bi am ko me director o na me ko kan ani ko director o picture de da so sesi ko director ya o director so number ya jini sesi na wo sia baba wa ne mran kran no na won fa fam furu Kumasi e na mran kran o wo ka che ye sesi ya se anka wo da ye de atoso e de akọ mbwa wo de atoso de akọ mebwa hello Jacob anka de atoso sesi na wa da ye meba na anka de atoso na de ko mebwa ba no kura wo ba no hu hia ye wa ma ye hia ye de hia ye sika because ababa we wo so ofra wo a wo de phone no be to kwa ma ni pa kro je no line no ne credit asa ada na wo ye sa de no ada na wo ye sa de no se Jacob me pesa de no o ya ma me bu afu me pesa de no ko director ho se si anya sanse na ya nyi wo ma ye sika na da bia de wo be ye program no da bia ya do be ye program no wo director so ya de ne be kasa enkran de ya nan ba ku si ho onua ya nan ba ku esi ho nti nya den ma ye enti me emfa me tutu sesi e me keka nsem hunu bia enche na wanye mu ye na de ya ji sika ne sesi e ko director office na efe sika ne bra ye e ka ya bo ni nyina na afa die wo beba next week no ye hia wa ha kone kwaje ama abobo number ne ma no fa so na me de ni kura ya mabufu wonse wa ko ta free ya adwene ho akose da be ya adwene do ultimate free ya adwene ho na nakua ultimate free ya adwene ho e wo ha ye se
Woni otrofo e di asama mana homa tenten. Eti ya dwene de wonti bi tafre ya dwene nkura. Eti je ba kasa. Anyam sese akwa na anya afe. Memfa no agro. Akwa no okwa afe je ko akwa no. Okwa afe. Wunu aba na obi di wedi na ebe ya wo de. Enye 1 2. Okay. Akoma 87.9 FM Onua TV eso Akoma Munsam dwumadie eso niem na mekamfo naya makeups e dia chawo say makeup no eye kama eda fom dia de kra ne se ba bia wo no a wo de frɛ no na wo mra emeye mfama wo koye photo shoot location ho no frɛ no wo abaye ni nyina kama dia ma se ba bi wo ho no a kwaye makeup no wo baabi no de benantia bedru se wo location na efifrato na nyina pepa we de baabi awo no a se wo ye program baabi awo na wo fra naya makeups eraba kama de nyoma nyina beba makeup nyoma nyina wo bi ring light no makeup chair bibia wo bi kama ono akasa beba no abaye makeup no e de amount eno nti bridal ene casual makeup a FM eye naya makeup friends is here 0209 586283 0209 586283 and I say 0545 720480 0545 720480 Naya makeup frena one kasa ebejo so ye ko Faith Homeopathic Clinic Dr. Kwaba yenua nyame adom so ho ye erade adom bibia boko said the wasi afa ho no nyame yesira amen the nyame asen so said da mo ho de ma de ba be di dwuma de se amen me na wudi na no odin wa Ghana man nyame adom enti ye be pese obi anso be nya ho de atena se na watumi etie program we ye mpese se program we koso a o ho na wutia ebe ye wa reho fi se yade amani papi akademo a ya obi ho a yade enti se e wo se okokoye adwuma diska be fie kura no a ontumi nko eno enti ye se ye fa fidie we so de ntia soronko am obibia ye sign the bro nya ntia soronko so am obibia fi se enche na ye bedi Christmas na ye be se ye mpese obia de yade ebekwa akura afi na ye bekom no ye pese obia ntinsi afifufuro no mu no 31st night no December no na obia de ahoden soronko na ekwa akura mu se na bia betimi akwa akoye adwuma mesrew yade nya de pa nti ntwen ma yade ne ma ansa na waba Faith Homeopathic Clinic aba be japom den ye pese obia be free screening ni bi ye free screening ama obi bia ekopim se bronyen ebekọ na wieye se na bia anso ho be den enti mesrew utie mi na wo ba bia fashi wadwum se ye Faith de ye bi da iguso ayeye obi o yare a no odadam a na ndaso ni ho obi a no oyare a yede ni beduru ho na ahwe se de ni nipadua ye na ne yade no atimi ai wono so ache finhie pi no wadadam ache ebe 5 years no so ohunu abonten da ene nyame adom ono atimi sori ekoye adwuma no na che se Faith ye onfidie ye enupa ya de ye adwuma mesa won kasa wo yade na ne beku wo ba yade bi ebehwa ma wo ye to ye bo ase hwe yade no de efre de de baaye da me kase obi kono so okotu gold na so the machine ko check baby gold no ansa na wakwa akutu a onso betu yade na se a also hwe yade no baby free baaye ne de baaye ade kodi ade ma ni pedua na no ntima yade ne baaye na wo de ho aduru aka no yade bia wo ho aduru e wo Faith Homeopathic Clinic e na wo banso a ye hwe wo potency no wo ho oden no na afidi na kire yen aduru a ye mfama wo efiri se ye hu ne se eni pedua ne system no enye pe ye nim dua bibia anya penti sa wo an wo be hye afidie no mu a afidie no kire ohawa wo ni peduam na kire umoja no blood group no na kire dru ayem famo ebebo ni pedua no eno nti na ye maame no ye nanon mu mpanimfo no obi ho yare na ne ba efiabonte ba no oto aduru bia bre no onu aduru no wi a woda ho na ote so no obre firi se maame no wanyini eno nti aduru na ye omude ma no no eburu na ho oden ne so but ye ho no de onya bedu a ye wadu ho ye de mawa eno wa ho oden ne fa nti yade no de tie bia no otese den obekọ misraw ebia na ho de ne arthritis wo poso no poso kotudwe wachi kase osisi obo ho ade bechi bia nsisi ne bi chi aka ho wo hia obi on hwe obeka se bia okoto afade enso na wokwa no no bonsan ho mesraw se babeda fidie nso na sisie wachi kase ne mu abie no ye nhwema won sana wontimi maso kotodwe na adi so na aka wo no afidie no be kire ne amoduro number no eye 0244 58 38 38 59
0244 58 38 59 Tigo line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Mr. when you know the drug so ache no eye e bra so se obejai wo de drug so ama na pressure abo wani no so wani no unsu kra na nisuo aba beta so wani no utimu sa de ben wa unhu ni ye obi wa sa de wa akiri ansa na ohu obi wo nso ono no na de bia wa posa Mr. wo de bra obaye mu oduru ade bigu so ye wo hye wani no so ama ye wi a sa nuru nkitinkiti ya ye de sa ye de tu ase enu abia na de be ma ye be hwe wani de tie bia nsa adum satisen wo de fabre ye be hwe ama hwato Mr. sa wo tie mi na wo de wo ya de no hunu yare kro wa ankasa wo nim yare kro ba wo de wo de utimu num no bi agai brane hu yare ye ma wo ne nhwe ma ho aduru Mr. se ebia na wo de ni stroke watena se ama stroke na chewa no ene o ketrema o kasa no adane enti wo ka asam kra ye ntine ya wo ka wa bra kane ne bia wo kra wo tonwom wo kwa sorry na o join ni kwa anti ene wanyum no ye yiwa film because o ketrema adane ye ntimi hunu sa o bo o to sa o bo de ntimi hu de ye yiwa film eno ano no chia na chia te se obi o ha stroke ni nti na no chia bo ne mfunu ne nsa dane se so o twene nana se de stroke wa ye obi ye hwe obi picture ne ye hwe ne sa bre ye o te onyini nu ba bia obi ba ye ho na so o kan mfie kire ne ye hwe ni nipadua no ni mfie na wo kana asem ya na awerho timu say ni mfie ni swa na nipadua no nso no ebeka so ni Yesu ne firi enso na ni nipadua no aye basa misro ye kan asem bia che o say be da fidie nso wo ba won kan ye de bia ye hwe misro say ne ni twa to ye be man sansan gu be ma ho mesre e ba ya ankuntiwe ba ye no wa anu maduro ekọ enu ntiwani age wo de ekoboa no ho ase aba entwen ema gono syphilis candida chlamydia no ebeku be ma no entwen ma diabetes nso nkum be ma be de number di tudwa yokuma santase ahene ma okobi 18 mu number na 0244 58 38 59 0244 58 38 59 eno ntino Arabia help ya is Fabra Faith Homeopathic Clinic. The NTS brand say a holistic approach to health. And yet quite back a person de fasa yare. Ebia one more draw yare and cobra. Yefa acupuncture and saw yare. Ebia also the new hair massage and as a physio. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Now in Saudi Arabia, according to WHO 2019 almost celebrated World Environmental Day. You see, if fear air pemuno, I contributed to major causes of death in the whole world. And until faith is a bad detoxification. Brane fa onsia fidiem ne yentwe efia afa wonsuo aduane ne mfram akọ nyina yentwe fi no na onu modura etimi akoye adwuma na nipadua no so etimi afa ne ntoma pefra mo bebre ho no mo a mo we painkillers anadwo bia ansa na mo timi ada me so what is bra Faith Homeopathic Clinic because sa painkiller na yem prescribe ye na nam sa wa bre enam sa honam ya binti wa wo tori no esel brebo esel kidneys e be dru time bi kwa wo hia sa particular painkiller no e de ma ba entimi koye adwuma fi say why we the carry ria ma body na used to it dada enu ti Faith say be detoxification yentwe sa chemicals ni nyina every nipa because already no agrochemicals are efa yaduane ni yensuo koyemu no enya asem keto antu sa the painkillers ne kan ho a ukum nipadua no bra Faith Homeopathic Clinic na sa chemicals ni nyina no yentwe mfi mu said be ya unkoda dialysis bia so because and young people 21 years and 19 for and ye omo kidney access ni nyina chemicals ni nubone a emrantie area Mr. Bra Faith Homeopathic Clinic ne yemo sana maami a ochiri kase ne ochi bremo eye oya okotodwo osisi won say wanya arthritis wanya osteoporosis ade bia wanya affect bone unya accident bi but pain kwa o ma na saba Mr. Fabra Faith una say tatai umia na atom ekona ba won say obofunu wanom sunsunu ekotwi ko brema still and I see us idea Fabra Faith Homeopathic Clinic na yen saw ya de nipa bia utie ya yare ni wudi asebia fa number 0244 58 58 38 38 59 59 0244 58 58 38 38 59 59 and I see a Tigo line 0275 96 94 14 14 wa hine makoko bin 18 mo hodoma so won kan ya Santa Maria Anteku Junction hodoma ko for dua fo nya mo Landry Managers Road e wo Polo Junction ho so wo takwade na wutie e dia me pa cho eye Anaji Police Station chen ho na boko sufo nyina enko Dr. Inoko e wo Boga
abronsa ne yadeɛ bia ne wudi asie bia sɛ ya moso ha entwe sɛ entumi sa na yɛ so ya kwa mama me ato an story ne so no tie bema utimi boy adwuma enu nti we ka se enko hospital ho be so obeko tie nie pa we say ya discover condition bia we say bema ne bebre na na omo tonro num ne omo yerum de denti no bema ne ye adwuma but omo hu nsuo ne de agene it is a bema ntimi send a lifetime ne yere dasa but awo bia ntimi ma ne yere buntu onim san kwa ne ye ne ma bedroom re bi na be kwa kohwem na ba akokora ni mu a eye wo dia the fact that so ultimate sustaining erection no does not mean that we are fertile and bema bia wo tie ya wie a me masam ha wa wonim sa wo to adru no ansa na watimi na wo yirada Mr. Fabra Faith Homeopathic Clinic yes ade adwuma de obebo but award de unya bi ngoda enti no fa number no yes sorry 0244 58 38 59 0244 58 59 yes say your last stop to your disease brand yes I are that's it nyame enhira mo papa yeda se asedan so nkoma wa wutie na wudi oseti ebe oyo no akọ Faith Homeopathic Clinic wakwa akwaje apotie home sweet cereal lego mix Tom Brown ewo dwaso bomodin apabi Tom Brown wa womedi wheat amoni soya beans afram pani wuta dipa no enam se fiber hoode ne do so ntine cholesterol no etiso kura de ama wo ba na wo sua didie no mane bi nipa nam se wei Tom Brown wankwara dia wo mo enije ho eboa so e makura ne nyine eye kama 0246697358 0246697358 home sweet cereal lego mix Tom Brown for fra wo mo e de abadwa so kama pa wadasani bia mpabi na won fancy fie na oni enam se Tom Brown no kama na Royal Homeopathic Clinic esmen kancho se o my Ghana de enim se hoya hwe ya ye ba ne se wo my research pa e wo plant medicine Ghana ha wi wo mo free mu enye ye in fact wo mo de di nkan e na afofra e ka edi so na wo mo se wapomodin wo mo adwene ho pa e de ama wo se check up no ya na ne bo den nipa dodo no antimi nkonkoye bi enti wo mo se wo de wapomodin no e na hia wo mo de promotion egu akwa mu de amo bibia wo hwa Akoma FM na se wo hwa Onua TV eti Akoma FM se obi bia bomodin asa obeba won ma hwe ye honom na wo so aba nam se niema bebre e no mo de egu akwa mu a eye free wonya kọ na ukura 50 Ghana eno an wo mbagye na wo de yu card ni folder no e de ama wo afa sha nso lab eye free consultation free diagnosis ahodo ni nyina so free etimesra yade bia ba yese kone koye lab sika na etipa ye a we de akwanya ni 50 Ghana pe for ni kire mu ewo Royal Homeopathic Clinic na ekoye free lab budua kaprekura massage eni ade nyina free wo bia ebetumi akokuma sefo ye ko etimati Monique Junction na yakọ akwaji apomuden enkran Madina Ashalebotwe Techimai Blue Cross one more eben Faith Baptist asafonom wo bibia enko wo de okwa wo se wote ewo Akoma FM ene Onua TV so sebra 50 Ghana ne kura wo de aka nyina free 0242951005 0242951005 yeah the second story no eto aso ba pa bibia bokode mpacho nyame ado udin ne design pacho mididi Asia ufrihin pacho kroma ya na mewo okay bro no be so na free buy mo shizongo okay dey do nam me pacho me braba na obi adada na di ni sika okay den kire ni nyina mu kire me pacho me wo ho na o ka kire me say wo hu girl bi wo Facebook wo de aware asem to girl na ni mo pese wo ware no na girl no pene so ma no enti girl no pene so ma no na girl no say obesua adwuma na odi ni tu adwuma mu fashion school o ma no kobi enti oguso a wo kono na bokunta kwa no sore eno okotena kuro ba koso mi refi kuro no nti eye se didi mu a wo ma ne girl no bibi ebesi ebusua nim bia me braba no ho no ogiska wo friend ne ade sa girl no bo wo ne be manete a wo ma wo mienu nso akola no tama me braba ne kasa no so hu akola bi won no san se Aisha akola ye e no se an se me kacho se na me ni be me bi na wo na me mpana no ye wo baako na wabo me no wapamo me ntimi ni wo biem wakọ ware oba foforo ama oba foforo no kura abo ni dua sa ni nyina obo ne be ma ne nete e na wada fo me di akola ni sika na kasa ni yem no so before ni nyina abesi no waka chem sen ka girl no kura mra me nchen wo kumase anam si da bi wo hu oba wo nyanye no ho ade enti no mon kofie
ɛna ɔde wɔ ma girl no kɔ me bra hɔ wɔ amanten ti girl no free hɔ no ba me bra hɔ no me bra si wɔ no ahu girl no ɛna ɔfrɛ ba na ɔsi akwala we wo yɛ sure pa sɛ obetimi aware no me bra kan bi akwala na ntie nti ɔmokɔ yɛ sire mama mmerɛ de no me bra si wɔ ni akyire nkɔ ɛna akwala no free me bra akyi no kɔ frɛ guy bi efrɛ no malam rasta ɛno ɔno ka sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ fie de na ma mbra ba no saa wɔ mo boa no ne girl no da foma no mu di akwala ne sika ti asɛm ne si yɛ ne ade akwala ne so obɛku no hu abrokyire wɔ ti na dan fu na kyɛ sɛ wo bra ba ya yɛ kana asɛm ɔwɔ abrokyire mpatwa wɔ Italy okay ɛna ohyia Aisha ɛwɔ Facebook mpatwa okay yo ti na dan fu kra na wia ne ho eyi mi bra number no se mo ntena ona mo tena wa Farouk obɛku no ho ɛna mbra bisa no mpɛ sɛ ɔbɛka ɛna mbra frɛ me na me fa ka ekwa amanten wo ene yekɔ ka asɛm no ti me frɛ girl no me frɛ ne kasa me se me yɛ ɔba yi de o se me tie ne de ene o kyerɛkyerɛ asɛm no nam se ti wo ka kora me bufu me ba no wo se me ba no wo boa nsɛm bi wo hɔ aboboa me ba no ede ne number sama amanfo threaten nsɛm bebre nam se na wo ni bɛma wo hɔ na wo ni bɛma ani hɔ wo so ɔno wo ni bɛma no koe no kɔ ni papa fie wo ni ni hɔ nso ebisa ye so omboa menini kasa wie so record me oyedin nsem ye kan ye nyina eno ode ma malan rasta no eno enwumre malan rasta no ma me bra ba ne message say die ntina omo ne ne ya ade a wo bebo me ma amane na wanhwe ya wo mudi ne funu be free Italy aba sa wa enjoy de wo ye na ena me frɛ me bra ka kire no na me bra se sa na omo de beba timbra mpo ka se wo do mbe kwa yemfie no de ne ba na akwa kwahye omo nsa enam ka chembra se onya abotere ntini e ba ha ni e kan wi ani okay eti wo se wo bra ba na ye friend say Farouk or Italy efie do say mpacho ko ye be 6 years be 6 years ni ono aka se wonya mfie say mpacho benya 28 okay ebra be na wo te ye se Farouk ene Aisha edi nkomo meti ye no enuru 1 year hwan na bo amane wono ankasa akwala no na Aisha na wonim ne dada menim no o henfa no wo no wo boko be sesia wa firo ko Zabila sesia e kase die akwala ne so Zabila okay wo ka se wone Malam Rasta kan bo mu adi wo bra sika Malam Rasta no ye den wo picture no o ye hwan wono no amantin ho ayete no yatena se abusua ti akwala ne nim na akwala no so na wo sori nyina no wonim no ye nyina ye nim no eya wo bra ba no eya me bra ba no wonim Malam Rasta no wonim no ye nyina ye nim no enti eya sa no se sa dia Malam Rasta no enkoye fie sirem de no ma no eno charge akwala ni scan akwala ni sendi scan no sika sai sika ne de minim sika no dodo e wo se utimi hu sika dodo because una wudi ani mu abebo amane o sesi ase e frɛ Malam Rasta wajiji sika no ketenkete sa wajiji sika no china wo se sika sei sa sirem no so anko ti mi frɛ Aisha sa Aisha nti ye ya ye ho ade fie dia still wa be ye so ye yiri o na ware no wo ankasa wo kobi ma nkobi wo ankasa wa nkobi enti mo fa no me brasi won konti obi anko na we ho ade ti bisa mo asa sirem no mpo no de mi se boy na anko sirem no akola ni sika na ogidi okay ensam nam se apo bebre wo mu a wo se ye sane nti ye mfansi ho ansa because una wo di animu ena wo se yetimi etensam ne bebre ase ansana yetumi afre oba no ene na to aso nti no wo se enya ye fact ne right ogisika se so de ko ene ho de ama etisi ye frɛ Malam Rasta anasa ye frɛ Aisha na ye dan ka na se ye GBB de mo ba ye no ye gi a na ye hu ade kura ye kan wa sempa cho wate ase eti ye de besi na enani ochina ya ye se adwuma ne nyina de ato ne nkomo ne yetumi adi ade afri o ha ya Akoma 87.9 Raffle Coast asitwa asem we se ye to aso pa because koso pa guess na for mo wadwen wo mo ti Facebook no so wo mo foni fe kwatena borochi a woni mu a no anya ka fo na de ya ne ha dwen se wo bo kwa abrochi so mo je o mo guess wa ha o na mo je o mo guess wa ha no ma de ma na sisi mu a no o mo ko dodo na bo sa fe ko firi kwa so bi a wono amre anu ampam bi na wa ba bebu na fa so se ya nti ye hwe
Raffle Coast esitwa na wunya twa ubedi we eye 10 Ghana ayin said ya wote no sa na tie 10 Ghana fatwa na di eye fala ubetwa di papa we no wunya twa ya na wotwe bia ha no ebi mbedi TV phones fridge microwave fuel voucher 1000 Ghana ene niam bebre afa abosome 9 bia so ka eda so ka anya sme hwa kakraka ene da so ni nyina ka fu ade wodi kan no eye 3 bedroom house ene da so ni nyina so eye 10 Ghana cedis ya ena wodi twa dial star 365 star 224 hash ana say star 789 star 224 hash na edi je so to ticket na twa enam se utwa ubedi 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Pakum capsules and meme drotatahe enkwakрафo ne de pempem abrante woto ho eye den bomoden na wonsa enka bi eye pakum bomoden apabi na egina wona so empa sogro no wudi a ye di ma ehontenam se mema ne se wokọ esinani mu a wugina mema ne nyina anem Janike 442 ema eno an obi anim se ye de sisi ahemfie ho ade to white ase wase ne kekaw eye scent ena aba ahemfie ho a edro no eye Janike 442 Ven capsules VENE diogun sion tentem prostrate ebo nka ye bomoden se wonsa ebeka bia fe medfagin capsules abrewa ene akokora jogging wotna se meet ba ku mienu na wonan ayeti triti na utupim ho obi wo hosmenan emu edududu wobi so anaposo apegya wode ne samia ya na tom eya wa wo tie no se tie nie edro no ye friend medfagin capsules wo ye adwumaden bedru fie so a bomoden na ememene bi Every Rocker Clinic Limited wo mo kuma se alaba aboabu station woni opani siko house ena edi enhwe 0248885040 0248885040 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers no DFM, Afei TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals, and stickers. Nina Alaska dia ba dewa bebrebe eno dia ba wobi bia hotels restaurants ahodom and sorry wobi bia wo hia wallpapers and stickers enema mebubo so nyina wo hia bia Alaska Star Enterprise Kumasi Dum Mrs. Anoche Plaza ebo no so edafom se wo yetufuo wo pedodo pa tu wakoton enya ho mfaso a ya na do ani akyerem Alaska Star Enterprise 0554114878 0554114878 3P garlic mixture garlic nkwa kuraje garlic so faso no eye bebre na 3P wo maye e de ama me no mienu se ye no bi ye fante ye pressure so high blood pressure no eye drei e na ye de ete so kura fe de ni sugar level no ekosoro de wa kese ama na bro so bu on ma ne de ne yakoma hwinhwim wo ye adwuma kakra bi na koma gi ni se hwinhwim eye 3P garlic mixture garlic ne nkwa ensuo bi anim ya mfa nkaja emu ahoɔden no edoso Piwak Natural edi abedwa so pharmacy shop bia so yebenya bi atɔhyɛ no so sɛ garlic kɔkɔ eda ho a eno ne ahyɛnso de no na ewo glass to amu so a ehwe ho a ebepai enti wato bi a ya na wabɔ modern na watumi edi asiye 0201000021 0201000021 Nana Kuya, good afternoon. Good afternoon. Bibia boko. Nyame adom. Papa kwaba. Bibia boko de. Na ye chenra. Ena ye chenra ho. Na ya na mentiasie, wo be chia bi good afternoon. No be chia bi apa. Oh, Madam Speaker. Madam Speaker. Who translator wa here there? And I say translator no nya yin di. They say me. Wasaki. Me nya yin. Me yin wadi. Say me yin di. I haven't started. What's it say? What's in carpet? Rebecca Brofo Hamia. Oh, Debbie, translator. Mindy. Nancy, Nasune, you know, this time, no, I have to discipline her. You know, I hear your the way the things is going. I don't like the way she's doing it. On pede me no chairman pani bi o fia president ka sa umi wadum sa brofo de won ka umi no you don't peel mama na just o me na no ade madam
My translator is here. I don't want to keep in my mouth. Meme wa hanti ho nya so be bie na. No. I don't like that. Yeah. You know, are you here? That is why you are good. Hey, because later. So those human needs is a woman to entry me. One thing. How can I open my mouth like that? I'm not speaking to you. I'm not speaking to you. All right. If you're speaking to you, all right. If you're speaking English, you don't want to open. Yeah. Yes. That is why you're here. Yes. Good translator. Hello. Hello, Marcus. How are you? And your Bobby. Hello, me. Hey, why are you my translator? My translator is here. How are you, hello, baby? Marcus, yes, and the family. Marcos bana de said and what you when I'm busy, mamma is error. What if you're away? You won't buy you won't know when you need. Well, Barbara fee. I better one more. You had a 2 one. Mammy, I had a 2 I assume or Barbara one. Or no, Barbara better wabum. Was also waji Akonya. Time I saw. Time I saw. Sorry, Johnny, mammy. I'm not training. Oh yeah, I know Didi. Now I could have over. Is on her with you. Time I saw. Said the fruit good bush. Mamma mia condition. Mr. Timo, already. Yes, sir. The aircon is not aircon. Enti akra no wawie wanyini wababrewa bra next week the one ma ye the program never to anu ye ba topunu nim ne de ko na nyame aduma ye hunu fie we ye nim we akwa je semfidie no wani fie na ne wa ye free fie na me si udru trade junction a ubuza ne kurudi ani din na da ho unya kan ya ne de wo signboard cross junction mususu nchire landlord association in the signboard tie ho etu udru wa we nya yira kwan ni fie so kwan ho pe kwa pe ude ko ro bi fie wa yira Area also the security now no area. Krama besi ajo no be kra ye hu. Na se krama no kra mo mu didi yesi ni po. Krama dia kokko na mesi ni memu aya no ama no a. Me se krama ni ye mo mu didi yesi ni pa. Because obeda so no should ebo ho ba nti so ye nti se nkrama no ene ye hwe bo mu yie nti ye hwe bo mu yie wo kope wuduru anim wo na wo bohuru de obeye wo obetete wo nam te se yi no kama ka so obetete wo hwa ba bia bi obetete ba bia kama e ho de ehia ba mi huri sho menu mo nyam wo huri ora dia be pinu akroma be so msezie ene ye mi huri sho se wo huri no no so huri wo hurade o se mi huri sho wani mo nyam ye wani mo nyam no no wani mo nyam no atam de ko Marcos wabawie kwada kotna ya wada efiada memenda kwesiada ejuada
ojiram Mr. Juada dear Sama, Juada Sama ko nru ha Juada. Yedi soroku. Ah. Adu pe. You can leave us. Obi can leave us somewhere home. Yes, you be Juma you can leave. So I solo kuno ne be sa se fiada. Because mama leave. Who get on chire? Eh. I don't want him grow fine. Why? Juma no why na anum grow fa wa ha ayo obenum we be ko. So why no one no ama kan kore. Ya num so ya num ka so nko na wono ma na. Ni brent man mama na. No man moro so. Ene ya num ko leave. Obia ni wa wo ko leave. E ya pele ya ko fe bia be ka ya ho. Na nya si ye ko yi bia afiri. Ba ya na bi ko. Wo de ja no e do chire bi. O ka say yeah Juma na service to my kind. For God and country. We are working for God and country. O tonyo mkura no antu okura wuwom. Ni ma ko ze waba. Ai waba. Say wabari. Me se Juada no. Juada. Etiefuo. Live and colored. E da so. Bandira kopebi. Kopebi. No lodu. Awon fa na wo de ba no. No dey yan fancy here ya. Da etiefuo na abeba abejeje. So mo ye jeja o. Anu na atu ani echi ni fosoro ha no mo abeka. Utu ni deep ni abeka. Wano no gom ni abeka. Omo ni pa ne de omo share that screenshot. Ya dia send. Adai. Ene de no ayo ho abesi he. De wa yo. Ya jeje si no do so. Ya da omo aseso. Omo ni wa ye ni ho. Mo hwe ye mo nka. Wate. De ye be hye bia nya mo nka. De wo be hunu bia nya bia. Muntia. Si ye buku ne mo. Eya mu ntonto wo mo nchoro na mo maake ye wate ye tie mo wate ama nana ya asemo Jacob mama starting free girls ni bi so ye nuanum sirimfuo omo ma na eya wo mo jai wo mo se omo amra mebo omo ebra no eya menti ase baby menti ase o ewom se enuoma munye enuoma nkoye batakure bi wo ha ye ma ne mebo ye bransa oba no edi ade na wode ba akura yi di ade na onim wonyame anim nie in fact so wahunu eno na white kura be che na hemu o wo se na bon wo hu de wonye ne ho so bebi okon ujane eho nyina nye na ma wo pie to kura no wansi ni yi a e ma white o wa hata no baby ya e ma white enti ni nyina ye nkyerɛkyerɛ sɛ wo kyerɛkyerɛ ma ye bi kura to ya to ase enti nkyerɛkyerɛ no dozo wa ko washroom awie tissue kakra bi de paper obi kura nim obi wo kura nkura no pant no kura to mi hye 4 days one check ya hwe amadia wo de wo nim nanai bi sa no me o pante no wuro ya otumi ne odi hwia ne ha onte se bon wo ntidi ni padua na nkasa no ebon hye na wa hye ni nyina ya ntete ye wa ba ta ho intimenti ase se omuma ya no na omo agya wo omo bra na be ye adwuma bedi pa obedi pa wo beda hin ahin no okodidie saa kwala no ehin e na okoda ehin no okodidie na moto omufu ye no unse wote ya de okanyina na enye nwanwo onim hwe hwe etie fo mfancha ye nkasa enka kura na ewo ne ho sesei no anu eden because onim the way we see ye ne ho enti wo se minim se a chance na manyem onim abra yedi ye matena fie kira omo se he be ma no uhia ne obenyem enyin se no enyame ahyeda hyehye o se wo ho to obi wura tokuro ni mu pie nse nkura no so na omo nhye da nsoro ye no nyame ampata wo fa ya obenyem onim hwe omo yafuru ni mu da ho nse omo no afei na omo honam dua no sore bibia ya fresh wo hwe omo body na se huro nton
bibia nkeka no bibia anya ne hwe enti obi kato so a na wonyem onim wobusa no se minim se chance na ma baba banyim onim wagya ya kwala we free north se bra bebo obra na wonyem so na wode baso a wo se wode abomination yaba wakosesa boni ne de free ho yemfa akra ne nkotena bola so wo nana no ye nhia ne fie ha enye sa obi beba obi beba ba obi bewu nti ye nhia no na unim sei unhia ya frade sei sa nkola no unhia wo mo sa nkola no mo unhia no unhia wo mo enti tete ye ba na ade ma wo baba no na wakofa ba wo si mi nhia no unhia no enti mi tu wo mofo mi tu wo mofo se wo ma no wo ka wo tiri mo be hye ha wie ni yanyenye mo wo wie na wo de nkola na ba mo si ye nhia wo mo na we wo ye jantraba na we wo ye yiba na we wo mu wodin bebrebe na no mo de atototo wo mo no ya mpesa ade no we nyanyame na anso akora ni mu a wonim se nko obetumi akum nkola no nko obekum nkola na ku ne ho obetumi di na hye ba bi kura ku no ye story ye wo news so akora ba ya say ya so no wakomfo e sha akora ni se obeku no yes da motom obeku no na so no ho kire no na so wo so nyina ye de ade ya ho kire no hangi ono so ne ho kan ho ne ho kire no aho kire yo na sa akora ba ye hu se ne ho kire no ne ho kire na wo ye ne ho hwe ya enye yie ni nyina ya ba tan na omo agya nkola no se kone kobo obra no o wie ye hu se senya maami bi kura ne wo sire mu a anka ne ba ne ye ma ne dwale bola so efrise ye eyi ba wo ye musuo ba obi bewu wo fie ho nti ye hia ne fie ho na mu trotro ne saa wo so wan kire de abofra ne ye bible se kire abofra ne kwan a wo mfa so na wonyina wo mfiri ho akwan ne na wo kire no na wo ma akora yi bre wo de ne ba so a wo se fa ne ko na mu bo de tiri so fa ne ko wuduru ha se ya bibia anya me ya wo de anwumre ya akoketa ko ne na mo hwe o mo sa ya wo nkole ya begum sa because o mo de no o mo so ha no mo ye mo anwu o mo di pa wo pent se nyina awia wo mo mere no sa akoda ho ya sa akoda ho ma akofa wo mo mere ya condition ko bedu fie ni ya poso nyina tutu ye wo be ka se ye ho kura ye be sra hwe onu ye nim se bibi be ko so ye mfiu what I say yansere hwe wani ye nya ho Musra munyaye yansere wo bra ye nyina ye two in one mo TV anu ma bre enye penkila eno ko enye penkila wo de ukwada e form sa mo me da ho anu ma ya bre enti ye tumi sire nyina ye penkila ye tumi se wo tumi se ampen na da ho kakra kai aso ya na so wo kwada so ade de wo kwada wo beda so ada ho Wezo wakikwa no wadano titi atoda bi kura ni emu na to akaba kura moji kuma mi se yo tumi muni ni na ba ku si form na ba ku da ayi so ade we ye nti na dia dia ama penkila ba na mudwa yesuro ya bre eti mu ye adwuma we nyina so ne ma aya mo nna kakra na mo bo mi chese me se me dwene wo mo ho a ya me nti ase mo ena mo nyom so a ememe ya sa mema na omo yo mo yi omo na anyi mo wie ya pa no meduano no mo ko omo wie ya ni asesa ya dwuma ni ya firi ho pa ni ya ko ono so bedi pa na bia onu pa na bia no so bedi ye oni dan kro odem he omo fo mo ho rofrofo she edu okro yetumi tia hey yiwani udru wa wonse no ane pa na we asa wo ko kaka hey ni atia yiwani eho na tebru so na apata musa mo ha ya adwene dodo iba to mo ha ya adwene o ada na mo ha ya adwene sa nti yesere wo mo sankura ni nuru ba bia sese mo etumi bo mo bra mo ma mpanimfo ne wo mo mra mo mabo mo bra no na wo hunu ha bra bo ne so aha de nyame adom yaji obi a wo ba ye beje wo enti wo mo ani mfi na wo mra mabo mo bra bo na akora yi wo wasu ama na mera ho sa na me hwe no wasu sa because wo nim ne e kware ne e ba ono afa na wasi suwo
first one aye ne de emu atesa no emuti ya o emuti ya ate nkwa han ni mu nti aye wo de se eye suwansere kokko be ya wo de suwansere kokko be ya wo de suwansere kokko be ya wo de translator why are you looking at me like that okay we make kai obi abre break ni dia me hwesa mama suwansere kokko be ya wo de nka won say eye wo ya it's time na eye wo ya wie ye no achire no yes na wo kakai no afa de benya na nkia ma nkoda ho wo benya se mi nkoda ho eno na atumi dware na breaking it me go 2 rounds za adana die no na ya me nwo ena unse na white aya no white ye wa ena eho soso no aye na yi ena aduro no omode man no kra no me suspect bibi kakra wo nipa no man aduro no se eche na na hofo no I feel ena me plan work ena me no de anya me ha me bebre ne say second time no so no eno soso wasa ama na sa abatu na che sa abai ena me kai suwansere na sai ne de abai ne de mama na tre kra nko nko abaje abai ne de aya ne de unse no se nkura no so saa na ye kura ye nyini ye no si ye so saa so na jai is that time na ka phone ye to send now ki ye begina phone so saa nke ye na so do foforo what odom into bo hu se wadwade kakra no wabrashi utiri hu kakra eno na me hu si asoro no nkutoi no wate abo na hu se cham no wade pa yes udi bia fa ha kakra di bia ye kakra utimi ko gina obi ahwehwem also so sa nanka o ko bia no awi ahwa kakra so ano na ma me from hey Ekuya fufuo na bene. Me de me tru fufuo. My dress is same family na okwa ho. Ufie za okwa ho. Me de me tru wo hu me tru fufuo. Enu kwa ne ye kasa bi abam. Ene de wo ye besiesie ye ho afa ne ye kasa bi ne we besi a kye ye ho no. Ye nim se de afiri soro ba ne eso. Ni ye nim se kye ye beba bebre. Hwe we onim se anka afe nka odi afe. Mfie mienu. Sana wonim. Unsa mabusa no sana wonim. Oso minim se ba ye ntam sei. Enti wonim se nka afe mfie mienu mfie miensa. Enti wojikum sa. Odabi onim hwe. Enti mesra we no blame no nyina me de mane maame. Ne maame na aye sa mistake no. Eti mesra wo mo sa akura ne de sei ba omonye wo mo na omo nso wo mo asene kopem se wo mo abegina yie we kura no nka wo hwe ne yie na wo gina yie no waje wa de akasirem na nka wa hwe wo na ye de ewo Jacob we ama mami me enhwiri mra mami hwiri mra Jacob so Jacob wonnim die firi soro ba nka wa hyedade eche abaya na wo ye ne saade no uwie ya no wo se an wo ka kire wo se wonyem wo jitu mu ama wo hu se wonyem ana wo no akɔhwɛ na ade ya wo se ama otua ya nka obeka sika wo de ma no o wantumi anka sika wo de ma no Jacob antumi anka sika wo de ma akwala yi ana mi ntumi but wo kai se o ko yeguo ne die wo ma ni 200 se onfa nso sika ne so wo kai se sika no na onyem ye no hwa wo de hwa ne de won kai sika koro eda wanim Jacob eda wanim otumi gi wo bi phone wo awunim se wafraw aka cha wo sesei enti ni nyina ka ho bi na wo su wo betumi ama wagina so saa na nipa kro credit asa na wo se bonyon fufuro gu na sum ada na wo ye saa de no ada na wo ye saa de no ababa wo isu a wo su nyina Jacob egu so eda wo so wo ho ento wo da wo de wonimu a efedi agoro mama mehwe no me de me se wo ba na wo gitum se ba na ye wo dia na wo se won hwe na was me se wo bodua atutiri so wo bodua atutiri so because akora no te ne ba bi no wansoma mu o wanfra mu akora bie ne wo fere wo bi wan kofa na ma wono woni bika enti se wonim na wonim na na wo betoto paapa so
Jacob abusua ntulefo Jacob abusua omo ntulefo ne sister no a oje phone no ni nyina wunim ti numbers ni nyina ye frɛ ye wo kra na aka sɛ wo ko Jacob o de phone na koye de akoma no eti munim abusuafo ade na Jacob ye na ehu mu ntulefo ye je sika no ama ye je ye ka se ye je no so ye je se Jacob ama ye ehu so ada bia de ni be ye program da bia ye be chance ya update ye de ne beba update ye de ne beba enti ne girlfriend for mo chance na mo fa sika ne bi ma no na on fa nse ne enye sa so da bia ye be dome no sa ose akola we nsu a wo no so da bia wo be su bi be hwa wo ba no ni tiri koto te se wo de aduane obedi nyansam ketoa ekomodi na wo su ma hwan na mra mehwe no nyame hu mo bo wate Jacob bra ye beji sika na ma media de ha me no wo ba hwe wo ba na nyame nshira ema wo so edanse papa ama anajo nyahwe najo rade papa on the calendar on the calendar is May 14th yo ya de ya practice akaketu we bi na ewie ama ade ofukum kwase o kankan nyina chi se kankan dia de ma de crosse ya de ye bodama enti na bitim fa bodamfo fi se ma be pie super golden tulip ngura mu na me ba all night nsi to ma highlight ma mi bota pra kwan no sa abilities no bia kanata adua Land Cruiser black ma me bodamfo obedi sa ma me no huna no onyem huna no the last hour wo ye na ye twin social welfare for never far nkola no koy huna na ma me nyem se nipa kan 87.9 Land Cruiser black efro na mjase me mama me niska na opra sa me duru bia 5 cd 10 cd me yam efro na mjai ya mani view no jaya o de sanu o de koye na ade o eska duru o de koye na ade ya hye no so me fa bodamfo ana mjai kora so una sa na mama bi nso tena children's hospital ozuwo o tena pavement ni finfin ho o don so sa o sales ka no amano timi ka kire o se ni papa bi kura na be fa na wo ni wo ayew Jacob ma wira wa ma Jacob chese munyina am ko pedi o na obi ne mira yemu pa na watimi atwia fa no so aye ne sa me fa blame mo obi aga na o man aduro no bibi wa aduro no na white aduro de amburu ni pasa o ni ma de kro first ye nkola abrem ni ese ye de ayi menka babaka ayi nyenya nensa fu tu no ba koda na ade echi a wa pusa nyenya nse nyenya anwono wonya sanfo be kora me nim se no bi no ye ma na boro ye de a nim de o de fry na white aduro de enyo yo emu ye pe nsa no dada no asa akofo ba ma de achi ntine se kora nan kora no wa bo you any also do so mo say ta una okro so but hwe se wa ye obi ba ya de sei wakotran kran ade cha no adidi no ada obuzanze wo hunu ba ne da last week ya no de picture say man de Sunday e fa ne say o se menim ni di o papa udin wa de ma o se papa na de o papa ma obedi nti akwala ni se yemfra ni fulani anwona o se yemfra ni senyo efo alaji o se yemfra ni senyo yenim de ese akwala wa nyina du se yemfa nto no Jacob ye no wakasa but ye mema de wa hwe ya baby obejina no mpe akwala no nam ekom hwere ekom ma na ye
Oh, a nice girl. Me ba no pa na o man no fo. Na no fo as e benu wa socks. Adege say ya. Ka so bi kwa so de say ehwe no fo yi. On October ye mu yi. Hwi ni makola no twe wo twe adunhunu. Hwi ni se de na no ba ko yi. Betra yes ta wan betra. Watwe ama ne kuku nyina yese. Kole nsu pa so nkonya aduane bia. Oh, kama. Ose fulani for man, o mu kura beauty bi. Omo ni dua omo hwene. Na what me the idea me say obi take advantage on obese leniency ya de ya. Oh, ni weakness na what obi be gira. Wo de why kama na anenam. Wasa akonya foforo na wa wo kofa girl yi a no wo yare yi. Se yare one ade ama wo mu. I ti dey say Jenny ki o ho ntinye hu. Wo abaka akoto. Monte. Wo. What dey fire grofo ansa na wo. So na spread this sound. Ubon se kola e be kire ya. Enka ni kuru be ye wo hene, ni kuru be ye sofo bi. Ni kuru na sinyina say obeko. Say dey won so ni kun ya yesi sa na mo kun ya pa. Yesi wa jire ni kun ya. Why is it? Ana Jenny ki oba ye yi. Jenny ki oba ye tu ase. Eni o mtira yi. Jenny ki one ba ni de. Wo 442 ni wi a. Eno ano no. Na achi. Eno ano no. Bibia e kama. Ku white mu ani nyina na ho na e kama. Yo. Eno o munya bi mama e ma ne. Mema no. Papa Jenny ki opakum. Ye bi mama e ma no. Eno ne pakum no. Da bi pakum ni de ye. Ni gina so. Eni e gina so. Pakum ni gina so. Eno na ya ahojura na ba to ponko no. Eyi no because esi Debi sesia no emema no ema na nya Jenny Kiosa no mema no so be fa Zahara Mr ni G capsules okay good let's end na match to mu wia na say so bi tena say ahonjo na about ponko na let's ya kan say enkwala yi so ama base mu ba be ya adwuma ye be see nuamo yes rem wo ba wo mu pa so mu nuane no eye kama ena wo so munuane ni srem nuane no munuane ne ya fine enti omo ba omo hu suo no moja mono jejina omo hu so sa mema no so nuanu mataya nana mo enti odi esi ya no ataya wo be de sa ma ne kwa ya adwuma ba omo so wo mu tai noa so no wo ba ya no de fo nkola nkete ya ma hu fa mo ba kase na se so mo achi mo ba adwuma yo na me yana I have a challenge with the church ama she say asori obua oman no a osimakosi prison meti ya me yade but koleya by say woman ni baby do yeah and we are talking of evangelism and you say who see prison na bone na ekoso na obi timi ka say mo fa me ko prison say won na efe so who yes won na efe mo fa me ko e won de efe pa na koleya the dabontin the dab profocus wanim asori no hunu nyansa sa na meka no yanko pass asibi ni ensi danye fo ye nuanum ndam ni nya sofo be me nsa hwe won so ye mo maduane ndi ye be nyoma ma hindi no na wo me nam sa ba ku mi sheda busa ofri ni kro mu ba no wonye muslim wo ye catholic e bi assembly bebre ba ro be dru han ba bi a wo da no ese se otuba nkanka ne boga crowd Christians ne do so pa ba nya de fidadem oba no ana be repeat wo kwam ono so sa wo so no onim so obanyam ana ode be ne nam ha no fon sa wo na ode ne ba ne ba ye broni ba pa fita abaya kola kama na ne tri ye na posi ni ba bi wo prisons wo no so ne akra ne na show mu kama ode ne kofi na me nshira no so wo asori na sedie ni o Akoma FM de ni ma ni afa bible she motom sakrawa gini yesu ba etwam na me ho kire no social issues me ho kire mo se me sakra ma bibi kakra bi a wo ye dia motivate nipa no no aba awurade mu ene de ye nya o de ni ma no akoba jaman ni akaka no akono mu nsa ene akoji obi kunu ye ni ma no condemn ye tu wa se what else the anima nipa gua so them this time uti ye condemn nipa en ye tu wa se utu ni se fa so be no nya sama fon posi ye pedodo utu ni se de fa so no nya enti ye besre this is the tax of the church say nipa niama na nkola na egu abonten no aso no mpa hu bibi nyo
Yenya dan esisi na yenya de eso manfa so na ye tu nya misika gu. Okay. Eya sa be hu se na. Nipa bra na ebre. We wo sha center man kam de me time kra ma. Ay pa. O sha center man bra na ebre time ku bonti. Baby o ba keke. Asori ne de na papa ka no. Na me tie na me dwen ho se de o mama mra ne tie se won ware na wo kɔ wo a ye fa kra ma fi won se sa na asori tie. Won ware na kɔ ma. Yes, ye tu ase. Me pa cho nti na se mo bu ase nkra na nyim o mo nyingu nti sa. I have a problem with church now mututu nkra se whatever. Obia so anyino so ya akra se wanyem. Eno nti wo se wetu na sen. Wo de na begina so de magu nanim ase awie pa cho me mbra so ne me ye den. Se gu nanim ase. Letna fi. So what ya say? Ya ji akra o. Me de bia ya na no problem with that so. Sa na omo amamre ya se sa na nti mo pese mo nche se nkra na ko na bibi kosi a. Hwe no amafie onyingu eno tina bia no no tina ni abrepese oyigu no because onim se na chi okwa a onya ba bi panko ye be ha na bia ni abrante e wo frɛ no wo se onim se akra ne ye ne ba meboa enti wani tua se akra ne ye oba no dia na wo ye fa ho wo te ba bi ɛna ade ma no wa ha mu na wo bo ode na danfo number ma wo wanya ho asa no picture a fresh boy ne ho so de efe ɛna wo gina so enti ma so de ehu a emaba wa na se mo de se no de aye de die na ntino mu di amomom ho bai ai because say ya kase mu njai dia mo na ye benya asem edien so de ye sabra ye gu so ye kase kro video kwati ase ye ni abra ye wo de munni mo ye sta ku abese mo ti ana mo ti mo ye mo ho a na ka wo tie aha aso so mo ho bai mimi hu ne say girl too naive o say no onim hwe na oba ye ne na for so omo so anyumre ko ba bia he na na omo ko ento too naive nti e be so omo hu say we ne so pen no ma plan e say ne be ni say because me ni white adua wo no ma e bo ye nyina one way or the other no ye experience be that definitely but then me ni madua wo no ma ebe ma na waboa to the sense say wo hu so obi ba pa ba ntimi nye ohre je say bia na wano mo nsa abo waboa no no wo ye mre nti untimi ye wo ni bi ho no ma wo ye mre there but not to that dizziness yes not to that extent okay it me hu ne say nkita ho bi ko so ena omo share da ye ne sa na so so ni nyina mu no virgin dem sister onya se ba ko wi ade aka nyina ye sokode enkonko a eti na ye ne de ontimi kan je se to so mienu ne miensa no ni nya na nani na mpa cho honom de o kan mi njintum one ne ko twempna ena nyinsa ne baaye na ebia na omo pese omo yugu na anye yie no se wanyem wankasa waje atum se wawo be ma wase de ne sei ugina ha ye ka se stay ku abeka che se ne kakra ba sisia de me pa che uni bi nso so to se odidi wo to se unya bi se ne obi mbra na be bo na tode na won se ni sika se sika na wo se ni abre ni pa kontimi se ne ma obey be ha kra na ni che ko no se ei kakra so yo stubborn de bia se me ka se mo papa nhwe wo yo mo ya stubborn akra wo tell me bia wo e we ko mani esan me de me abrante meso wo ye nice guy okay me me fi anu besi ho because ya no we onye nice guy bia ma bia me je me jai do ka wo ye nice ye me yin say wa mani say mo anya din bebre aha asa oba from I don't know ma me pen na asem ka me ka ni je ke be blast wa kra ka na so de chen ka waje atum aha enti me sense na waje atum no on starting here na said here because won show oba nshira wo mo sometimes enkra no maybe am kasa na say me man ade a or to say mama close your eyes close your eyes we are besebese na no me so ka do say amen minim say do kan no ni nyankopon jama asem de me see empire wa bo no okay enti me say say waje atuma wa ba for me de also okobobo say on the director ne nkokasa say ni na ho ene wo ya say de ba ko bi kan ho a wo say oye na on pe bibi man ge so sin so ne ton on yire ne ho ton na only obey kama bibia be fine we miss me friend mistake what I say me maybe o ha nye mistake and da ho na amba ho that moment no but e be say abrante ye wi na ne be kasa omra from na bucha for sisters momo ano
no ntimi hwa akra me da se oba pa quick credit investment as a Ghana card bra na wo ma obosiam wodi bi adwuma wodi tra wadwuma mu emergency bi aba how bi ohon ma ye hwe kwan na abeto yen eye quick credit wo mbebo aye sa kwan ne so 0302200390 0302200390 grow fire dende me so na so kwa na so wontimi na ena ne de ehia wo e wo se wo da so ahono e wo se wotimi da Ghana adwendwen nyonko na befa so a na wadwen na akosi ha misrote so na epe growth na nom ne da wakoma na ebo pedipedi ni bejae anopa wo sori anu aye mre ni nyina ebejae edronom eye growth fine moje dro ba bo so me so apichi kono bibia be smooth e de amawo amaunsa enka growth fine herbal tonic 0244596532 0244596532 nana ye bi waguna sa man was spiritual problems no eduabo eduto ya de krankro spiritual marriage ani akwanto ho nsem nyina fa bedan no na wo mo bibia be kototen e de amawo nana e waguna sa man eno ti afre no 0243134535 0243134535 yeguso e ka ye ho se Trano aka so ho ye ni omo a esu no ye ni omo subom na so nye su ne nko a e wo se etumi ekeka ye nsase na kwan bi e betumi afa so abo asafo no yetumi ebo won mom ya no tinano da ye nuanom e wo fra mantem ani akoso modami apepi afa ho ama nsuo eyiri di afa de hye no media general and 3 foundation so say ya shada bofoto e de ato se bi yibi atum wo so be yibi atum ye boabo no ne de akoye safo ni nyina adoye enuane na abenya afabra entade akade bia ebe boye nuamoyi ama wo ho aye o mo hye nyina da ye je boabo no na yetumi e de akoboa wo mo wodie no so betumi ayisika eno nti se sika e na wode ba ye Serwaa da fafa 3 foundation wo mo number yi eso 0597 43 31 10 0597 43 3110 merchant number 120494 120494 wo send ya hwe hunu se edin a eba no 3 foundations reference no bo akosombo ehye ho 0243128282 wo dia wo send na pese wo hu se ya hai na wo send e dia ba fresa number we 0243 8282 Alaska de makacho dada say Ghana's #1 original wallpaper center eti kokumasi adu Mrs Anoche Plaza na kwaje ne mapapa eton 0554114878 0554114878 ye bie number no ene ahoma na ye bie e de atum ye numbers no 0322498035 0243114497 wudi be bia ka se frame Yo yetio. Yo what say? Ha kasa. Edinio. Yo wa ko dia. Bibia de da ye. Okay. Beba na odi ni be bia ka se free. Mommy, me boy, mo. So me ra. Yaso ayawa unya be ma ko je pokuni ni ka se fia to su market. Abapa me tell ma sa ko je men se mo so so biem deja. Boya one ne mfra nya bi mu amutu. Yani ya be se nya ma e me ka sa eye wi so be busa so ka ga le sa mu ya sa. Kaka mo kan se ye be fre. Ya ye proof ye so le bia. Ya de bia Mene emani ni wiare ma do wo di wo jatu yesre wo di akwa na be wiase wo ho kwan sa fa na da ehanu ne bi no kra bo magene etakra bi no no kakra de be amame no no de za na edabuo mu ya yesre so skambla na be ya mame makra me da se wudi be bia ka safre alai mame mo ma ba so ewujuma pa mo ye de bo asante manya mishira mo pa akwati ewa taxi de release de wadu abeko junction so fantastic teaching okay now by my story I say power for my de omo ye ma bi omo de pa na we say omo de nsiwa you copy the pa boni ni ndi so copy the pa boni na o say di pa ma san ono ano
He said, Jacob, not be disaster, and I said, you know, one of the man. Because if a bonnie say, Jacob, Jacob, I told her, yes, Jacob. So we find a good year, yes, no, as what in the Omrano American Bano. Now, ya a 2 inch. I was you, Macram. Meda say, would you be a casafre? Frankie, Casafisa, brother. Frankie, you. Every patrol, boy, no more friend, no, or Casama, Manije, one, you be beyond time, but the Alcacra, yeah, have me. And he said, one name my young, she said, who no more again, and do not get one in ye be. Get nam penno into Honomono and a 1 yard dear. It's your Honom 1 pen once and can on pat again. That must say. Yet I say, would you be a casafre? Andrew Sumika. Okay. And man, Patati Bunshum. Brana or Freya or Bebisa Musta Poshin. Your best friend, taking a one one for program and thank you for it was for Mutiba. Yo, Jamakan say, Lano, Ongenom Lano Miracolano. Nenino, Ubin Shubiba. Wa can no ma with Johnny Aquaco Shacolate to 1 year day. Ah, it's your best friend, so Lano Miracolan. Okay, yeah, that's it. Would you be a casafre? Yajuso. I come from Brooklyn. I'm have banana. Amsterdam, the Chomba, of New York City. Michelle. Now, wait for quarter of car, yes, we. So, original Jago car, yes, we. What anchor? So, your best look up with the air. Maybe the bathroom, or the old bathroom. So, now what would you have now? This is pushing. I mean, give me the bathroom. What is your bar? No penal. And we send a local year. And I brought back. Yemen, the one of Yako, what you must send me in a bear basha, maybe come at your party. Would you go broken and maybe Casano? One must go back, while we have by friendly bow, we are saying, oh, baby, but your man, you put me come and that's what it. Macro. And I say, would you be a casafre? Oh, bye, Mamma. I do so, Mira. Aja, who never a good idea. That's our case go from Mamunya Maha. Take a season, remember, Tanamuye. Eh? And then Mamma must be now quite Biako. What Jackman say, and I carry no phone as a soxy. I better when you get to Yukama, I want you no for Bianum. Because I can't ever change. Madame Massim, for Quanya, some from you, why? The charge I just some woman, yes, I'm my wife. Yes, so yeah, that's it. 03224 98035 0243114497. Mr. Pom, OPD, Eric. Sabro butu UK or share papa nyami ensha wudi ni baby akasa frame. Hello. Hello, wudi baby akasa frame. Oba Pama. Hello ne. That's it. Na the number na sister o. Kasa, menya hello ni yesa de neba na. Okay. Na de baby wa hanti. Okay. Na me cheme ko kakra. De nyame ase ma mentia prophet why. Na mentia best mommy. Wani akwala ane ma ofili former president ase na me ko ma semon afere mo de ne picture no e tu tv so no se de afere mo friend no fa already but for google say atete de open moja dodo a ye di nsuo frem ma no na o ne moja na ye bebre na fe ye de aye nkwan aye ne ni party ase a on tin ho ase o na bible no busaso fo say ye hu ba ye buku a atembidiam te se bible ba ya na ye fra mo mpese ye be kansa pedumla se ni pedi nsɛmfo a aya mo me nka nkyɛ sɛ ye wo ye ne ye nsɛmfo sabi wotena kumase abo obra pa ka fe de nka na odi amrika gane akɔte ahampo ntimi mo obra me nka na beti akɔbɔ bra wo ho nipa wo ye de wo ye bia no a wo set obi enhu a the love of karma wo ho obetua wo ka wo o de bia me ka me ye se nipa no de wo ye ni ya me betua wo ka se bi wo pisa wo nua ba ubusuani wona nabi ana ofie ni bi na obi koye ni se ya ka Jacob e ba yo de ade ade ya wa nya wo de no ye emfa nko ye obi da what na the love of karma no otua ka wasase so o me hu nkoma
Ati medase. Meso medase. Adehye aha na brema akwan akoba mu nsam dwumadie ye de besomo ene wukuo October abosome de toso aduonu enum ye de asi ye ko nyame ya aduma wotene ya wo ye gina mugemu live and colored come rain or shine ye gina ye de dwumadie nbesan abesomo sabre de ye makwan Akoma sports atwaso abusua pani Samia champion Pepe Suarez any team ni nyina akabomu a wo mo eba besom ye medi e de ama Serwaa Sarpong Nana Kuya Koko Evangelist Samuel Mensa Obapa Akoshe Sikapa ye producer eye Ishmael Haywood nana ya etwa ye tomom ewo Facebook no eso nana ya Onyankopon enhyira papa ye do ase e ma mo enitia ade na Akoma FM Bisa Mesa Fun the soft ladies me fun so the gentlemen the bass Akoma FM 87.9 Kumasi Uncle Bob say the mob sound zero your baby you saw on page my echo can na wada no the man warring your rubbers of